soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Filang ang le divang ola so e fa talvan tu Samoa la mai mo ma fa fu anga le dia a sunga fu la so se fu le fitu ne ola masido mati lua fe lua lima ma no so fu maria male langi e mama fa mal mal wai wai ola tau le divang ola oli o finga ele tru ma vai ainga o finga ma lo longa mai le amatali le nga wenga ola di fo i vai so fo e oni sina man tai le fi na fi le pona pola va ona le la o le tai au ya ma le ni foi vai ngola o li dan sound ya to disi ya nga ia tuai mo nga wenga ma lo le sui fu mo wia ma le langi ma ma talo sia o lo mo wia me o mo le lofa e ma le le o le tampa au sili lunga o ma vai antu le tu o le ya tia e pe ona to ma fu tai me le tu na hiva se yuri foi link tu na fu mo le lua pe foi le sunga la ya to vi meni mai le town le la si le mai le July vole to o no fonga mo le por kalame la woli ma fonga mo si le July fa ila fia na nei ma lo le fio fina ma lo fo ile tawa ta to lua va so le ma sina o mati pe o na tantu yai ona mai a fo ila ile a lua va so fa ma ina le ile so go fu ile na so tolus fun ma tasi mo va so le yona tu an tu por va so ya to lunga tantu wa so le ma si do mati le so nga fu aso tolu se fulu maletas soli vanve le alwa so le rifo i masina e ma le rifo i tusanga e a kuaila ka mingoi e ke koe halang e lunga e fa mai ia ola wa ke alfa a ke re omo ke alva ke fulu dua en jalosia o mruia me uma ile lo fa malanga le o le tapa au sili lunga e o fantasia le me le o le so fie me le so fa no ai nei o tatu ainga ye le taimi tatu te mawai le fia male oni ye fo taimi o ma ye lo i tau le ringo langa e ono a fia i tatu antou ma maola tatu male ali ya o me ana i tupu e o mai pu nga ma fi tau le langa e ma tua e le lo po fea o le a e hangi anga yai e sa ili ma ye se fe so swani ye longo fia le tanga to le lei e to le lei ona folinga ko ngona ma fo la ka vidi pensia siu o lai tau sa ili po fele me e anga iai ya mo se vai fo po se ma fa ma venga o le vea son se vai tu nei lena un tala no antuai ile tulanga o le fa ma venga o tato me ne yo maliu ma fa la velave o ainga yo ya wai ile tupu i se ainga se tas ile tupu foi i se fa mo se tasi ya onisi fo tato o ka ko wale ma fu ele me na tinga inga onisi o ainga ile on tu fa tumu i fu le fa le ainga ai ma kwale ai ma se nga ile me na fa tin ya fa yo ne tsi le fio o ile fa ke me fu fu renga ye ya fa mi sir ngi va yaso fa mi si me va yes fo pe tato olia tu want to never know nei ainga se yo la to fenga ye ya ma le wa mi ele tua ya ona o me ile neves o le fo i wa tulanta i le fo ile vai tau fo ile lo fa unga ten tau fa longa tu a ni si fa unga ile to mautele ya mai le ngata fo ile o le masina le re masani on pa un ile ma le fo ile vai tau le seta ni si tu sanga e pita io le tu sanga o le tu want to le tua ile vai aso lona tolu o le masina o a perila le masina lona fa o le fo i tu sanga ya ole amatolia le asforili pa ia la susful malvanu amperila ya ole sto nai ya social e setele solusfulu ya ona asomalo lo le ole asongafua solusful maltasi o amperila no fulam foita wat tasi le vayaso nei lua tolu fa to e fa vayaso to masina anto amana yaso ya ona tanto ole le ole setele le fo into sanga o mai le usavalinga o mai le usavalinga o mai le ainga o mai le tantu usavalinga ia u folanga fo isa fai mole e setal ni tau sanga
ia wai e o lo le vai tau lea fa mai lo lea o le moni mawanisi o le manto i kālesia ia o hau ki le koe ai mangufasi ioi ai o lewa give up man kana le sido makua o le hala me ngai give it up ia mo le vai tau no fan tu le ba si o le me ngai e pune ia ui o le va o ui mo koi anga ko oi vai nga fa le tino ia longo winga e le umia ka faki o ma sola so hala sam fa yonga fa mianga o le vai tengile o tele le mau mea ia ka ko ke vevesi tele le mau me fai tele le mau mea tanto te pisi ai ana sam no fo ia Pope Francis ele o le mea ai le te tau mawhai e taufi o le a mu ai lau tau langa i le vai tau le nei o le whanga furu ele ai na pauana me le sila mai fonga o le li o tonu o lo loto mau tanto loto pe fa pe i pe pae ia pe sama ia pe ena ia pe ka uluri pako i foi le pe ki ka ia po le ulo fai saka ia longa winga la a fe ko nga ulinga ia wa tona tu wan i senga lo nga lo fa foi le ka wa vi fose vai la au tau solo ai ia tau fa mamala i tio tanto loto ala le be ma fu ai na palpala o tanto loto o le silina le ma fu anga e ala i ona palpala le loto le tangata o se fa ta inga la tamai o lova ai atu le se tasi o so tangata wa amanta na sui ia lo na o langa tau mawhai tonu o le nei antunu ia po antunu o foi o lo no pia iai ia lo o tau pa ia ma lo o tau maman e ona e whaambea no la ia le wui ai e lewa sui mai anga skai pipi ia kulo ia i malesi whamai ai sa le whaape ngā io o lau wanga lao le ama le ai samu are wo o mingi usila wa esia ona tau fili na la mtala le vanga le ona uriri mai le si tu malo tanto le lo o la san tau mawhai si ainga e tau mawhai fo ile ina ia lava le whaaso wai le ima si so tanto na sau i ni usila wa pia o ha una usau ni usila fia alu solo muli le uolanga ioi a fe ole no for fare o Samoa e le te fia no for le tono se mukuka i nei New Zealand ai lo ngai si so tanto na sau New Zealand fa pena ai pa ngale e iai fo i tangata a o mai nei New Zealand e fa a wau mai e lava le o langa le sa o lai Samoa o le alto inga o langa le o le fa kala le mo le o la fa moe o le o la vo i le e le mai e le li le o la ai e se alanga me la fa nga se ia ia na un tau sangale e le ai ma se swinga le lang e te fo i me la e le si va nga le a mantana tina e o la tu ainga wa ai tu wa mantana sui mai le ta vale e le ngante le wa mantana la i mama e le pe ona masen ia e on ko fo i me le si ku le o la ava wa i ma ma makai fuanga wang kau pai foi le loko ya a maka nga fai kalangi a maka nga enga yo al wi fo a maka nga sama e o i foi nga wa ka la wa fa mo si vai nga le si tu ya la wa ko a uli pako i pe o le uli o kiso foi le aso ka ver kiso le ken wa ku le lungo le monto ya ai halu mo le an ko ka ver kiso ia e sau fafore aso mo kwa udi poko ia ole me lale e tanto tele i lompo ani fa fitaudi o fe ngai manisi o tanto uso anta ngata ole me le tante fa longo i lava i pese ia sola fa mai amu ia le ia tu no senga le ve visi fo ka ko ku manisi o tu no le Pacific fa mai antau a tu i lunga le senga fo i le lunga le ape fa i po le lava antau pa u mai la e kambo mo e aku isi senga apo aku i runga ma koe ku rei aku i runga o le anane mea ka koe fai pe anka upa u mai se si maidu o le asi a ka koe me le fai fe e pe anga ka koe iai le vai taimi ia o ala langa le moto tanganta wa le koe kiki anka koe o koe le vai tau le da o le vai tau o le vai aso sa sili ia lenda ala langa i le du o le tua o sana
o sana i le alo David. Ioi. Ia ele a ma se singa ma fau fau. A mea au misi so whangua a vele li whaola kongo o longa ngu. Ioi. Ia alfa tonunga renga kuri e lau ri e o ka penga le me whai ele ainga le paseka. Ia ma au whairika mahalonga ngore a singi la masano se ngiu. Masano a o se ngiu. A le o se ngiu sa kamaringi renga ngoa ele a singi. A le sa kamaringi ropo se fua fua. Ia le vendrik. Ia lua huyo. A vile a mere a singi. Ioi. Le a ma se fsit. Nga kua whai a mere a singi. Wa mana o yeile li whaola. A mai ma le a singi. Ioi. Ia, ala langa le nuku whama, aleluia, le alo David. Ioi, au le ven kupu i risi vai aso. O le ale menga kupu i risi vai aso. O se uma fola ofu, fola ia mo meo lau la au o lau pama. Wa uma mau menga ka fola. Ke on masano anga ko ye fola ko i mangisiapu. Ioi. E unga fola koe mangi whana liri. Fola koe mangi ia konga. Peanga vampea o ka koure ia yo. Fola i risi vai aso. Oi ai o risi vai aso e whamai. I nā wha sa tauro ia tei. Ioi, matua i wha sa tauro ia tei. Ka kala mai le ulanga pāra pa i kua. E si ka ko wha au kana ia. O la ngona o le tangata. O le whinga o fie i o na sui. Ioi. Pe te fia nei le tai au, pe te fia nei le au. E ka i whara korua i ka. Le anga o le tātura nao tātou. Ioi, ua tofu i tātou, ma le loto whaitalia, ua fua i na mai a le ali, ma le maa fau. E pule ai o i lau whai unga whai. E o le mea la lea. A tātou le no fauta i ai nāla ngona tātou te, no nofo mai tātou. Ia e whawhenga anu i runga lo koko mau runga nga makara ngoa i marasunga re rifo mai le vansun te nei. Ua i ka mai ki sifuru man whaa, sifuru lima, sifuru ono tausanga. Ua maua i le toto maua runga. O le mafu anga mua o mea ai. Ioi. Ia am tātou tangata mātua. O le popole vale. Ioi. Ua le mautong. Po o whea le mea o le an tātou wo iai. Su e mai iai le tupe. Mo le wha ala blave. Ia o le visili. O whea le mea o alu iai au tupe. O whele mena e awe iei lau wha mua. I au se leni i le rei waita. E le isa me bito siliona tā waile o langa o tangata. Nai lo lona ainga. O lo ainga e te tua iei i aso le lei. O lo ainga foi e te tua iei i aso wha le lei. Ia? A o aile ainga le tātou te tausini o iei. Ia a ve i tātou ma vaenga o le na ainga. Ia ngā, ioi, o le mea, e reo le mea e ngā reka ki o le whatisa, e reo le mea. E reo le mea e ngā reka vari e kako rau nguku, ma whai a kako ke unga, ma kako o le loku, ea. E re fia a whea tātou ma a inga o le atua. Ia wewa i re whainga ofi. O le o langa nei, e kusa lia le o la wha le tino, ma lau tau ma whai molo tātou tau ma whai, i le o la wha le nganga. E ke mama whakulo i se kusa kasi. I anga peilo na ia leo le meo le pāpāo fwoi leli. E peilo a unga walu pāpāo. Fukua walu anga sa pāpāo. Ioi. Whamerikana rkoi. Ngai aru mo sa pāpāo. Whakuyo. O makwane leia. Ua ngalo la ia. O le ngaru la la whakima. Ana e piko i kaile ama o le pāpāo. Ioi. Usa pā koe e pūlo i ranga pāpāo. Whamerikana rkoi inga. Wa ngaka e papanga ko so wakura papa a wakura ko inga e fisi me ki manga o ila papa americano ko fa so ifu
te whaavai vai Aia mana Samoa lau tapua inga Me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whaiva O se whaiva tapua ia le mea moni e ae manuia Tauira ia e mana toa loa tunu pele male tapua inga Ia polo tino ae mala mala mao mata O mamana ia tafe totoa la Manuia o la asama Tauira ia e mana toa loa tawhawai ia whamuamua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o ta whamoe moe i le marosi Mana tua au na lea tua lo o puno mai Tatalo mo so taui E le whaingofia le toi fwy anto whanau ia onga ona o le taunga tau le sui fuanga wai nei. Ai o te peraina e le Digicel te whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay ta tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pe siniatu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa, Fiti, Tonga, Mavaruatu. Ia inga o le rei whaapitoa, mo nisi whaamtalanga, asiasiane i le digicelpacific.com. Sekia Digicel. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, Api at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu Ovaru Fafa Lima Tolu Tolu. Api at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, te whataro whatu. I le nei foi awa noa, ma le nei lao mātango fie ua tu e uma ia. Wana wha o wina o le tātou por kalame o le tau mo oe. Ia, lo mai ia, fi whai tau wina o le salamo e 5 sfunu ma le 5, alo le whai upo e 2 sfunu ma le 2. Salamo e 5 sfunu ma le 5, alo le whai upo e 2 sfunu ma le 2 vai mai. Ia tui nā atu ia i ova o mea uma e te popole vale ai. O ia lava na te tau sia oe. Na te lea tu una e whaava vau lea mi o tonu ia whaanga e tia. Na utua na wha malosi mo tātou. E wha pewe o na wha iti tia le roto pole.
Whape fea on whai tia le loto pole. A le ua manino mai I le tala al whai salamu. Tu umalawa ia Iova. Cast all your burdens unto Jesus. Your worries, your anxiety to Jesus. Mai o mea umai ke mawhaki ai. O mea umai ke popole ai. O mea umai ke aku ngalu e aku makangi. O mea ua whaafaku whekau ro mawofo. Lafo ai le tua. Se kako ka vingi le tua, le ai. O ia e ana le upu. Pe ona whetalai ai le mātai o se fulu. Pe ia le toi whai upu o le tusina mata whai mai. O mai umai a te au e ti ngā ina ma mawhatia ia venga. O a ue marolo. Wai vai e. Le ala e whamangaku mai ngā sau ngonga le. Le tala le ar whaisalam. Tu wina ia Iova o mea uma. E le kasi. Mea uma. Mea le ainga mi le ngā luenga o le lua unu ngā li o lau whangau. O lau au nganga le kāresia le malo. Mea uma. Ka kou ke popole ai. Wai vai le leo le ngai atua. Mai so se mea ke whale kongo. Wa stakai. Ma ua e ikai. Ma ua e le fia ai. Ma ua peiwa e le fia sau e mea ia le kāresia ma le ainga. Mai ku le atua. E whawhera ku le atua. Ia e ka kalo le atua. Le atua o lo uloto lea. Whamole mole. Whesoa mai. I le mea lea. I le mea lea. I le mea lea. O ai le kaka lea wa mama. Ka u le atua mea uma. Inga ia mawhai. Whai ngō fie. O ngā sila fia le atua mea uma. O le kikinga. E le whapea e pongi saa le sila fia. Le sila le koe a kako. Le mangingo. A le mea le mga umbia. O lo wha leo aku. E ka ua koe inga. Lo kariko ngunga. Lo kariko nguinga. Lo whakua kua i le atua. O leo mafua i nga e ka ua. Wai ke le ka ua ki mea liro lo uolanga ingi strangers. E ke musu e ka ua i ke ua i lo o ka lai. A o ka koura le waka kuma le atua. We are no strangers before the Lord. E leo ka kongi ka ese le sila le atua. O ka ko lana whanau. Pe a whai ke karikongu i leani. Le ala iei le whamalosi mo tātou. Mo le luitau mo tātou. Whape whiang whai ki kia le roto popole. Ia tui nātu ia Iova. O mea uma te popole vale ai. O ia lavane te tausia oe na te le tu una e whavavau. Lea mi o tonu e whae ngai tia. May the Lord bless your heart. Whamanuia le tu e lo finangalo mo lau loto. Nol sua fo Yesu. Amen.
le fai pese le kale si katoliko ma le fio anga o sa fotu e le nei vaenga la o le taulunga tuai. Ia le poloka lame o le lu itamo o e ma mo i tato uma mai a pasta Rolani Mikaele Leonta i le rifo ia songa fua. O le pese o fai ngoina a fai e te avantu se wo ia Yesu. E le ngaka e maua iau points. Ia e ua maua i fo i malenanga ngā wha o laina. O le avantu leo le wo i e le situ. E le ngantai a fai naila wo ai makua ka ule leia koi ma oe ia. Fai koi fo. Ala chan bo se fa poponga. E le tu i le awolia ta ampa anta tu wolia. Le alofa malanga leo le tapa usili. Nga. Talvantu le vango le awolia peledice so vale mala inga le mau tu mai dai Brisbane Australia. Ja, alwantu ya Nico le wemala na fangu fuala au ka terina soifua. Joelu mani noa alwantu wa ia ifo. He deio vaenga le fatasi me fo ile ni vaenga la woli ile tutu ala radio sa mo hine yo ramo fa solo tu ilunga ia Selina siosi tiraya Selina mala inga fa talvatu malo soifu manuia Louis Kunwayu. Ja, maar hier lesung fu ala tuia. E jalway malau taunga foi lele mail to na yola sa. A fe ole to na foi lele po mingi. Ja. Po ele akor mingi i la sa le la sa. Ona ya le mo ele lesung fu. Quindi savelio ja va taile ma futa mai. Maria le sina te vai mala inga dai Sydney Australia fa fo wina Danielu. Ja, maar inga i dai papa toi. Sam tufunga e Sarah ma yava tia. O i mole jile i fa te ya mo samala inga le ma futa mai na i mele pone e Australia. Ja. Alo hanto e fia. Ono mala fa miru tona dale o le tu la ya fo. Dale o le tu la e e tasi e le mele tupu. Ai, to ti jami sia ja la fa mai senga i le rivango la. Ya ngala mo tu uele sungala wa ole mantu officer ni ya wa ngalo ya ngo fa maisia kwa ile tulanga fa pe ni ta longa fa ngola va son se vai tu nei ya mi se vole sunga ya tia por tulanga ya tia ya ele o se e ka anwa ka mo le uso ya e bitai ya ma de tu vo e ta won to fa lo lo matai e pe ni ile ta longa ile va le Blues ma le Chiefs ile sto na ina se ma vai tu nei ya what is for your happen? What is for your happen? Ele moso temi to matai ta longa fa ngolo va so fai si pisi. Ya no fa longa to ala pisi o me el mako fa. Fa me tori. La wa le la fa inga fa kero. E si di pa ko maka fide mu mata fide mu ina nei te ya wa pe de power. Ya te wa pe pa ni pe so o pa na pe sa mo ya fa mai sa to ile nga o le li ya mi se foi le fionga ya pesta lo le sio e bo le sunga ya LJ ya o stene ya Sarah yo e marca ko campo inga le Blues ile fa un da vies yo e le fa pe ya si skula nga le ma arfia ya wa paulava wa paulava le su sa vo ya so ya ma me to what Highlanders male Hurricanes so in talo file Highlanders to titia to tam foi mat to tam foi mat ya ole Brumbies male Drua talo fa ya Drua ya isia me mau isia me ka o me mo ya le ole Crusaders talo fa ya Crusaders yo ya va mai lunga nga le pito lunga ma time timil ding Reds male Warriors ya malolo le Warriors a tonu to fo email lo lo sa mo le sunga ya su ali ona to ya lu fo ile lunga to fringa ale wari ta si le fo to sanga le sanga ole Super Rugby Pacific ora ma ye le stel pupu inta longa fa ngola va so si va tuni le lakapilik soli e sil kwanga kulanga le nga fa ye le fo ele roostari le ya le Panthers soli e se kano fa ya Miriam ono sa ele os ka longa mas fa ya inga ya ala pinginga le Warriors le Sea Eagles le Dragons ma le la piti so le toi fo ya tu le toi ino
o le watu isi iti hai fo i le lapiti e ui le na manu i le ai tasi kau poe ma le Sharks ia nga esi ai mato e ui na manono le mato au le Raiders i le vai unga le vei aso le se invite ni e le o ki ngā kiri ki ngā whiorono Eels ma le West Tigers sole e sile sa mai e Jerome Luai ali ma le vai ngai le West Tigers e le pingi ngā le Eels i le vai unga le vei aso e ma le Bulldogs tasi fo ano le antru le sunga ia Crichton ka peteni mai le awo Bulldogs fase fulu le Bulldogs i le lose fulu ma le fa ale Titans o lona winga ia waki le ale swinga na wai e le tapu sanga leo le laka piliki ai mai se ile to tele na wa o alo mo tama fa na wa Samoa i so se au laka piliki e le nganta i laka piliki e fa pe fo ile laka piliki o le volleyball o le soka kirikiki kalake kung fu ma le tele o mauta alonga e se e o le afrikano nga kalo i so na perenga mapu Malole, tau tua whafonga moa, ia whaatalo whaatfo le tapo inga le tunu, ili nea oli tala mo lau whaafonga mai tala tumua, tau nuu le pāne mea New Zealand ini tia mo whiutana inga le sa alotonga whaatua inga. Te ena Simeon Brown, le tui lalo le maari tua mo te maori, ma le Pasifika e whaia fuai siaki, o le kāne Solomanawa. Ta alonga, awele lango lango Tyson Fury, le awa no mo Joseph Parker, e puswale shampino lo langi, au le fasili, whaamaka tau nuu. Whafonga bai am. Follow Delino ne tala. O tau nu dena pāre mea New Zealand Christopher Luxon in New Delhi in tia. Ina wa maari rea tunu e lua mo le amata ino tele no anga sa olotonga whaata wa inga. Te fulu tau sanga talo na whaatatia mai ai. O lea forfulanga o le awina mai eisi na wha ma a venga mo Luxon. Pe atu kilo ia ia na forfulanga le teimer whaata o sino na whainga palota. Mo le tama wina leo sea whenga inga ma ini tia ila no fo inga mua o se pāre mea. Ai o le awala mo le anga iluma e wha ono bea. Ma awala wha whaingata.
pe a tilo se tulanga whawhainga tā, e pio na tā wai ia company e ngā seina ia o loa o tā mafa mai tu so poving o le dairy industry. Lea sa whaale tonu mō fot. Tā ia longo i lau whaili poti o se manu malo tele lea moni sila o se awala tā o tele whoi lea amtai le whai ngā malanga mō whiutana inga mō tamau a inga. Aure te mire o tonu whoi le sui pāra mia mali min tau mta upore vai whaponi sila wa wasa mare Winston Peters i Amerika. Mō talanoanga male whai ngā malo a President Donald Trump i le vasa nei. O le solulu o le a whono ai mali whai lau tusa le stete Marco Rubio. Adi e Peters, o le a tala noa mali whai ngā malo mali matala o le mawhau masau niuni e whaalongo. E iene mana te te leatsi ngā lua ngai auna whaia, ai re mo whana whaatino ine e wha mau maunga o whaapalo i tonu a onga i le tunu au au. O ni sila e pira sili atu na mau lunga whaatula ngana o whaapalo i tonu a onga i tunu, e le leita maa ai ngā mau po le OECD. E tusa ai ma le ripoti o le wafe ma le rufu pā. Ua mana o mi ai a onga e whaia ni tong whainga e vau i ai ma matari atu, i whaapalo e pitai. E le ini le ipoti ni whaabau mongo i aso uma e li putia ni matanga lue ngā onga. O le president o le sosia whaia onga le PPTA, Chris Abercrombie. Tā ia longa le toa le News Talk ZB, e na te leo te i se whaabau mongo e whaia. Mai e tā wai, o le whaafita ole o iai, o a onga te tiuma e tofulawa, ma lato whaawinga ino o le whaapalo. E pio na mo mia, o na telenoina, o whaama oti. O te ena le minister so i fōmalolo i New Zealand, Simeon Brown, ia fautuanga mai sui ofisa e tu i laro na mātutu e whaia puai siak tor kāne son manawa po le bowel cancer. I le lima sumale walu tau sanga mo tangata lau tele, ai lima spuruono tau sanga mo tangata maori mare Pasifika. E beo na whailo ain tustu singa sa whaamatuhina ili nā mai aso. E rusai mamalo anga sa whaata atiena. O le tūma i laro le mātua e whaia puai siak. O le avao ia i le lorifo mari se lausu tasi toi fua mo tangata maori mare Pasifika e whano, ma i lea kānesta i leisi lua suli ma tau sanga. I na watala noi le leitio di sila maso mo vai, sa polo mi say Brown. E whaalau tele ina whautuanga mare matanga arua, ngana soi fua marolo ina e winga. I lana fola sanga i le whaia siaki le mātua e limas fufalu. Mo tangata i tuna si uma, e peona ia whaia nei. O le swinga, o le a fola si e staimi o munmuri mai, le tau sanga de eima whaalau tele atu siaki e whaia mai le ono spulu, i le fits fu tau sanga o le mātua. O le a forfaranga Brown olo no winga. Le a solo iai fuafuanga sa fora sien whai ngā malo talua i nea leipa. I le whaia leo siaki mo tangata maori mare Pasifika, e peona whai ngō fiona la matia i le a fia i le ngase. I le televau o le mātua, i le limas futau sanga. Abitai, ua whaanganga i le malo i whatupenga i siti ane numero tangata e awa i le Poroklame. Se ngā iuinga sa whaaria i Brown, o le a whasawa i sui fua. O le minsta mua ato sui fua maroloi na Dr. Shane Reddy. Tā ia tāpā ina ofisa moni e wala e tue whaanganga i aile tos 1 miliona tā lao tala whāra tau tupe. Mo le isi whātau sanga. Mo le tūma i laro le mātu tua tangata maori ma le Pasifika e whaia fua i a siaki. Mo ia tā uai o le tilo i lea le malo e whaatino lana polo misi o le loa whema le futolo. I le whātu tusa ma Australia i le mātu tua i lea teimi e limas whātau sanga e whaia i siaki. Ai le i vāstai ona i tau averto finga minista e forfoloro e Brown. I le vāsu o mawai. Ia le la sanga mua le anga i atu le tūle i lalo le mātua i le lima suman waktu sanga e au fia umai i tangata. O le tama talavau o whaamau ni le moni o mori anga le whasio tangata pai valea ai whasta o loto pole e koitat mai le mori anga o rona whasio tangata whaamoe moina o NRA ta Anna McLaren i te nidin e se furu hono tau sanga i tau sanga umawai. O le aso sa fola si aire whai unga whaatono le whaamastonga i le whaamastonga maulunga i te nidin i le mai aio aso lua o whaia i ai le lato i longa, ina ua mai ale vai aso ato a vai aso lua, o le whaamasnonga. O le atama talavo e sputou tau sanga i le taimi sa ia whaia i le whaarwalawe, e peona tau fia mo le taimi ne le whaai loo na ingoa. Ta ia whasio tia ta Anna McLaren, i le taimi o se whea upo inga le nofuanga mapu i longa mō pasi lea, i longa ratonu o le taulanga o te nidin i a me o le tau sanga mwae, e whao ngai se sa pedu. Wa fai joina le partia le act i le soata i trai o le partia Maori a le te partia Maori a ra wiri waititi. E tu sai maran te singa i lunga o wala so te ingalau tele. Le sa ia whaari ai o lana wao umi wa matua i moa whaari le papa yoa. A ware whainga le nae pe ona ia whaia ia David Seymour. O le tō lua o Waititi sa ia whaaso ina le tu singa i au pia i mare ato Waititi. O ia moa ina lana wao i le moa seleloi.
mo ia fali ai sa failo na to lua e fa tino le mo ino le mutia o pe lava ona fa ia si mo o stitu singa o fight to inai ele act ina wa mato na ngalue ia yesta Warren mo te fala pro tonga sa to soni te mai ki mai ngai mo mi sto zane ta nga failo mo le mata faio mo le faio tongi o fa nga wenga be tai sa vave no ia to o ve ia ni so mata faio fa pop ta mafa na sa fia i vai nga tau tupe ale te ro opu a fina ki pori rua trust a pe ma tau tuo te nga tupe i lunga o walo so te ingala tele ele yumi ai ona ia fa vai na loni li city fai pepelo mo tupe tongi pori tau tua mai o nei i lona ngau i o sidia ma le tasir miliona tala o se iso le vai nga tupe sa i fa alu i talo nga fai tupe o le ma filo fasu tas ne tau sanga o e tau tino le moni o le mau o tupe tau fa avalea te tau tinonga sa fa te iona ia faia e toi se furu asu tula i lumor fa mistonga fa tu malo i Wellington fa ria le ofiso nga winga matu ya poli series of fraud office e bona fa to ai nei morianga o le soli tula fono Warren ta tupu mai le siria mai lu tau sanga o ngalue le vai ngo tupe al fa la tonga telo mai le taimi o le fa la tonga e fa te mo ina le fiste fulo tau tua mo le ola moria so i pua maro roina ma o onga mo tanga te lau tero pori rua e siria male miliona tala o lusiai i lea ngawinga. E talonga ua whai lore lango ale sampini mo mo le rangi panga mafa Tyson Fury mo lana woma mai lupe sori ai lauri Joseph Parker e fuswai me Alexander Usyk i sampini lo rangi ale WBO. O le vastulu ai sa whai ngoa i le whaara putonga whai plenga le rangi ale WBO i a Parker. O le tangata e whaatula whanoina o na luina le champini o lo awhia i pusi. O lo umia Usyk o Ukraine. Ma whaatonu nai Usyk e fusu i a Parker mo le puipi o le champini. E pe ona manu malo le fusu o le champini le interim WBO i a Februari. E tōs puruasto o tu i a Usyk manan pulenga. E whai ai whiutuna inga mar pulenga Parker. O Parker sa tu e fusu i a Daniel Dubois le champini o le IBF. A te ua mai whaafose. A te luaso le fusuanga. Ma toi na nati na awina ne ia Martin Fakole o Congo. Le sa manu malo e Parker tu yote tamansanga e lua. Ai murmuri ane ari ai e mana e Dubois e fusu ia Usyk mo le tau fa ia umo champino lo langil pang bawafa. E pe ona muso e tu e fata otu se la fusu anga ma Parker. Na tusia e Fury lungo la no pengo tu se inga na Instagram. O tar fenga yele avela no ia Parker e fusu ai le champini. Ai o tu langa o tapa ai se fusu anga. Usyk ma Parker. O failo ai lo na pule New Zealand nei David Higgins. E le imsala to lo peo pele ai te fusu anga. Na ia whaari ari televisio ta alonga Sky Sport. Ta tala no ia Parker pe ona fia fusu champini. Ma o sauni e fusu i so seisi ai po felava. Ma lana siri au tūle na o le fusu champini lo langi o Parker. Ta mua ave ma champini lo langi le vaenga le WBO le ai le luafe purono e o le luafe se fun maripalo. Au le temene mo le putia o le toi whamamulo Dubois mai le lafusoanga ma Parker. O lusela na iwa miliona tala. Pe a fuatu lana tupe sa tu e maua mai ele fusuanga. Ma vai ngā tupe sa whama e mauma whaalu i le umio le tolo o pinga o ana sao ninga. Ai ui lama utali e fia le pula e ngā episodi ai lau ni Joseph Parker i an whatununga le WBO mo Alexander Usyk e fusu i a Parker mo le puipio le champini. Ai o tāpena pena fo i monisi tau taunu unga e whaono taunu i ai. E au fia ima se fusu anga ma Justice Huni o Australia. Pe a whai ai whai unga Usyk e whaava noa le fusi ai pore a veste mai ia. O se ala asanga e whaano tupu mai pe a whai e manao i Usyk e fusu pe ia Daniel Dubois malai tele le Wembley e ngelani. A wai whoringa mai e tele atuai ala mai ngā tupe mawai. Te awala e peona angia nei e whaano whai e Usyk. Ai a whai ai le maruia whiuta i ngā Usyk ma Dubois. E whaano iai lava noe ma whai e paka o le stepu i tono le mai ma fusu ai ma Dubois i Wembley. I le champina le IBF. Leo umia Dubois. Na whaari ai David Higgins al televisia New Zealand. E leo i o se tangata e whaalau telena whae pelenga ai o fusuanga. O vai ngā tupe pito sili atu na whātu sina. A wā se fusuanga e wā Usyk ma Dubois. Mori tau wha ia umo champini e tala whenga iai. A wā le a tele tuai ni ala vai ngā tupe mawai. Muni, e se fuluruan fusuanga pa professor uno ma spai ina. Ma ele fusuava e se tangata pe o Parker. Ma a whae wha mamule Usyk de champini. O le iputi ai, o ia se awala whaingo fia mo Parker e toi ave ai, o le isi champini o le rorangi.
Tato e titi lava manu malo e rau ka pia le mana Pasifika na la quarter final ma Crusaders da masanga o ka pia lo luas futu sanga malala Delaney Park. I taupo i le aso to nai. A tau fio le Crusaders i alana manu malo luas fu i malu lua. Ai o lau telavo Pasifika sa la tu fai loro la tu loto tele ai to fino mai. Ma fa wau la tu fa mo nga se o lava. Ina wai le fai mo muli. Sai ai lava le la tu wa no manu malo ai to fa minute. Au fa wau le latu ta alos fai mo se koi au ta for po pita na lusa le mona Pasifika televo ia polo la televo le mona Pasifika lo fa ya o ngai le tamata alu mo le Melbourne Storm mani no mer se pulu mo le manu sa mota se salvea o le pulu le fato sina le au ya Kevin Tenio na ia faria o le au televo o fili ia tama le tele o le asua ina ne le tamo sanga lika le NRL Australia le tamata aro le au le Manly Sea Eagles ma le suyo le tosta mo Gordon Chen Kum Tong. E se ata video sa fasalo la wina ilunga o wala so tenga la tero lo fa ia tong. O ia wina le ofus tanga tapua ilunga le malai. Ile temo le talonga Eagles mo le Warriors in Sila de Port Sprayley o Kilani. O se isi o tanga tapua isa fa u la bea. Di potiai o lo ilo NRL ia le atam o fa ia le la tu swenga ta fa ina Eagles i le Warriors tos buono il se fu no. Ma mai tonga walo ia ne ona tuli matu e China ia le no fanga mo talonga o le motu po le National Sport Complex ina kolofa. O le ngaro nga tele siria ma le 2.5 miliona tala Amerika ta fatu pe ina China. E au fiel malai du tonu le fale mo talonga o maulunga tonga te malai la kapi mo talonga fa va malo malai mo talonga de polo Tennessee ma le no fanga au. Ia tala na ne yaso. Ia e pere tofi mali e tantauma. Ma le onsai, manuia leso. Fatalo fato lau tala ne le tau mole so mele aso atai au. Wingo le tau mole so e ma tele ina awa o e iai nei tima to ulu ma e ona mamafa mai timunga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le nei aso e vela famawina luasua lima tikeri ma le malu luasfu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afia nane i le toi luasfu lua minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le ava ai timunga ma e ono mamafa mai. E angi mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo i le awa uli. Vevela famawina mo le aso atai au e luasfu lima tikeri ma le manu luasfu lima tikeri. O le ausa i le lai le tai au atai au i le luasfu tasi minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le toi luasfu tolu minute i le tu lai valu. Lau tala nau le tau mo le so mo le aso atai au. Tasi lima i vatolu a mo. Radio Samoa. DJ Magic.
Ainga le fua ina mai a tolu ma na ve misi luki sua i le neifo i vaengola woli ma DJ Magic. Alo se antul tem ya los fulberu to te ene le to line tasi fa te yes le sunga ya se uri mla lefi mo tanto tala e pe fa funga ji mo tala i ta longa le neifo ya woli la sunga fua fa ina misia ya fiona e to fa funga yen le to line lua be anta to woli ya ila u dei. E volinga mai tong whinga a le sunga ia lupasoli ai la auli Joseph Parker. Ia mala tūlanga e pia o le iaile whaantonuina e le WBO, World Boxing Organization. O le li champini ia Usyk o Ukraine. Ina ia mai a le tolus furuaso. Ua te tau ona whaia se lua malianga ma Joseph Parker i le lufuso anga le fusina i te umia. E uma antolo le tolus furuaso o lona winga au mai sa o ana fusi avelo ia paka. Yo, ele a mse si afsiti. Ona, mana tua foi lena mai favor sei. Yo, ke le lopo le furu eu. Yo, ia po le mai lili o le li o Daniel Dubois. Lena favor sei ia na vai me ua ma sui e lo marapanga Joseph Parker. Talua i nei lava. Ya wa misi e toi e pe ora fa fonga tele de ya wo te le se leni sa te tauna maua e la auli Joseph Parker ya pinta yani
Ia me whengi o fusuanga, si kake kau masalo salo fu ye isi kain. E pi e kau fo linga fu lele o ngipi inga le WWE. Kama fu lele, o la ua umang whaere kongu i kua, ba, a ka hoku kongu, saura koa, pāre mai a e whiki mau, kong si o i runga akoira. E pi kau whapea ngā velo ka mawha whau i koe ngā aka i a ka viri mera ori i a tātou. E a wheo nan tutongi e a lau se leni whae lele. E te mai mo ina le fusuanga. Ona o le tamu whainga lea lo le tātou turu. O ele stanga te lef so sani, i le tupe maua. O le maua e le vaenga lea na tu whaatia ni fusuanga. E langa tuai lea o le kampania le sky lea. O le mai an tātou wanta fusumera antau tālonga. Te tonu o le rei antunu. E ian tā au lawa i mala uia tau mai tau te whaile. E kauanga whaile mea sa. Te tau o na whaile mea sa. E pēlau na whaantata mai e le sunga ia se uli lea o lireng. A whai e si i lunga au le li o usek ma whapea mai o te le fia fusu ia paka. O lona winga, tau walan tā pena paka e pui pui le fusi. Ma le la mai sa o le fusi ia nteia. Ia o na sue mai leo le stanganta lante fusu. Wa e te tau lava o na sue. Ia po e le tanganta o mia le fusi lea vai tau ma lea vai tau. Ia anta tau fuala ia ipe anto e pingi nei le li o Daniel Dubois ma le li o usek. I le tūwhan singa leo le tele o fusi. O le lalo langi, tālonga o whaipelenga po fusuanga. E le stama i tupe maua pe a whai Beretania. E wa a fuanti e le fusuanga le sa whai o i Saudi Arabia. E mo i lava. E a le iau i runga le tamu whainga le fu i alo le antino. E le maulunga sa i tausanga o mawai. Pita iane. I le manta atu i le tamu whainga a Joseph Parker. Mua tua i te le swinga o lana fusu leo fusu i le vaitau le nei. Pe a fuantu e i le vaitau o le tā sa tau a matamata mai i a lana tamu whaingafo. I le isi ana whaia o ngā po lana trainer. Le sa tamu whaia tua i tono ni sila. Ia tālo sia. Ia ua fo inge i anu ngei maka upu. O mai fo foi. Ia ua ka leilo po whewa o kuiele maka upu. Ia ua ola uiawa wa ai tu foi lele i whaatanganta mātamata. I le tamu whainga lupusori ai le wei le rivaitau. Ma kwa ki le swinga. E le nganta le tele o swinga. Ia awa te le furi le afu. Le ise singa. Pe afu antu ye yana fusuanga. Ua, tua, na yatu. Ia e hifula le video nana lui fui lunga lo penga te whailangi. Le sa matamatai ia le sunga ia Anthony Joshua. Ma le li o usik. Matamatai le talonga lea a paka. Ia mala kwa male nga sa ufa se i wha kumur pure nga. I le mai wha se. O le i leo e se fui ko ngā ma la o le so fusu anga fa me o iwa ma ia ka ido ia a fa ye mo iranga mai thank you for your ma ai fa yo se ma I foi lele o ngole alofia o le ono le ma fai ono fai le o fusu anga a le li o Daniel Dubois ia ma le li o usik o longo wi ia sa or kana foi lele io e ar kai mi ma wai oi e mawana o e kurimang ia o ngā maua ile ngā no wi ia e se tanto tan ia pe ta liefo po la tu langa o ti ai o se tu langa mau ko fa malo tu le ia lo tanto tru ele i ia fa afiti le sunga ia Joseph Parker ina o le maruia I si ana tau whainga ia antonu ana fa pe o se si o ka ko po a mo fa mona banga ia na sanga fa ia I fi o le ang palasi mayo o la kamo e kuane kaufa mo fa per ka kamaro e siria kwa va lele o ke va ye so uma ye wala va fuinga ya ole lonto I le sunga ya Joseph Parker va tul pa I fa ma lo le fa yo le fa ma lo le sa ili ma lo ya e fa ma lo to I fo I le tempo inga ainga wo mai ma san ya I tate fie fa le ali fu an to ela ile sa ilinga ole lumana I manuia. Ele se mea whaingofi. Se te whaantu ana whaingofi ele nei o langa ili masiso kako ea no whaingarwen. Mangoe whapengi ngana ngofunga wharefan. Makamaka TV, moe, ala mailunga. Ia koe makamaka TV. Ia e pāngare. Ia, ale mi ngoi kako kongoa kongungi. Ia, ele ise se whaisanga maumanga. Ele ise se o isang konga wha. Ia, na unai lau talo voi ia mga I lau luau. Ngai ko koe o e o ku isi sa lai le po.
ia o ia ki nga inga vele mfama ai o wari inga fa yela kulu au yang fuka ka muri meila ia le yo ko anga e fa ia ka ngolo ngo inga lau papi foi lele au ka vo lau o lau ara o fa ro ngor me fa penga ki nga inga i se koko ia e o kwa i si fa ia o kwa la ko ia pe ngira ko ka lo nga koko fa yela kulu au ia o fu ia ia ka sa e tanto talia le tulanga le o ia te whinga le ia lo tanto tudo e paka o mamana avea ia o e whaima whunga tambu le moro ia o le tambu inga ia malu sa moe le ganti tono New Zealand ia whape fui enturu e mau o se ta alonga i le whinga o fi le anga e whaito tasi ai iai i tua o paka le tanto lango lang i le ia svai longo siri yo sa kana ali sfa finge kan karango Malaysia ia wa ku yela ko i wa e ole luia kana va fi yoi ezao e vai ko ya o sasimanga ya lo la karango Beta Drive Doctors i le tau longa fa tau i mangele fa Pierre Monroe o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e fo i matui pui o le fa na witi o tui pui le COVID is flu river mo i lato is flu on tau sanga malunga atu fa pe matui pui o le flu vala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald Aman Rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library Beta Drive Doctors Clinics E te mana ai maua se lumana i manui o lo wā tali i polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le ai ni pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame, i afi o aso lua ta itasi le itu la e valu, i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhira i tātua tinu, mai tātua pulkalame o le Areto Leola, e ia matanga o le nei aso, wāno lawa le soifua manuia. O le mua kon nito e sifurutasi e whaipu mua, e eisi fua i tau whapea, i o tau whaoa o mai i a te au, pei o au i a keriso. Le upu mo o le aso le nei, wha o ao i a Yesu, imitate Christ, wha o ao i a keriso. O ai o e tau mawhai e te whaoa o iai i le soifuanga le nei. A wawhi o tātou i ai moro model fo i tātou te mana na o e muli iai o lako o winga ma. E tele la tangata e tau mawhai. E whaoa o me fo i o tangata i longa o le soifuanga le nei. Tangata fo i ta longa. Ne vai mele fo i kamaiki ha e mai fo i
mai fa ka mi foi le Crichton foi le nga mai e wa ku wa skai fa Crichton mo fa ka ma lo wa kali e isi kai mi wa ko wa oki fa Crichton le le ko nga u le nga ha e mai ke mi nga o manga nga o ka mai ki fa ka ia Crichton ele ngata fa tai tai ka foi le sports e fa pe nga fa meu movie stars ya ha e mai tangata movie stars buli ka nga ka mo fai kopi pe for timing ha e mai ko rampo voi Kele foi la ufia rampo nga yai. E mai e pop mali. Nga ka pese i longa foi lea. Tele ka nga ka fia pe pop mali. Peta. O le star ya te au ia siri na tātou tau mawhai e whakaika ia. Le whai mai kalat kuspai ia. O Yesu. E whakaika ia Yesu. Ma le lifestyle o Yesu. O le mea siri nga o kakau e mga o ai le tua i le lalangi nge. Whai mai tala la paskolo pau. Faa o mai ia tia. Ele o whapea mai la paulo. Ia o kou kopi nga le o kinga o lo uru. A whapea kau kula le ulo paulo isi whangakai. Mai le o whai mai paulo. Ia o kau whakula luma kou kai peo. Ana mea whai mai ia paulo. Ia o tau whakai kai le lifestyle. Lifestyle o le kuai ngā ola inga o le soifuanga. Ngā ola ia paulo o le soifuanga. Ana mea ngai mga oi whataitai. Whataitai whai mai la paulo. Ia ko whakaika ili ko inga lifestyle nga. Langa o le lifestyle nga le ko ki vai mai leo ke ola inga. O le lifestyle kongu lava nga soifu ai Yesu. O le vesini da, o le alea ko inga lifestyle. O le alofa, o le loto maua lalo, o le anga malu, o le wha maangalo, o le whai o le amiotonu. Ko inga lifestyle nga, le mga opau. E wawa ai mai te ngatai longa ola inga o le olanga. Langa o le lifestyle kongu lava nga. Na soifu ai le li o Yesu. So asu ela se lifestyle. E siri nga mo mia i le vai tau ngei i le fesoa inga le lalorangi le iai ma fe misa inga ma fe vesia inga po ila tunu. O le lifestyle a Yesu. Ia e pei o Yesu. E tala i le awali inga mo meo kakafo inga fai o loa salesman e ko koro. Ao tangata ke risiango le wari. Mai ngoi o ile nuunga o Chicago i Amerika tu uale sis keke ngofo ai ai fele le Chicago ile matango le vai so fa mo ko fo ile asfalai ya olo kama i seminasa fa ia ile wari umar seminario la ko va ole le fia fulas asfalai ras lo le wari ikikia ko ai ras lo e tuli le va wa wel le va le fio so ile ya kamo mo ele kamo mo ele ole mele el le va wa ras la la wari ikuli le va kamo mo ya kuidu mo menga i kama i pisingisi. E ila si teine na whaata wea nga me whaakau mo meo whala au inga fo ia ma meo fruits. Kamo mo e kwa ri ila kwa lesi la kiki le la vea kama i lau. La e fola e mo meo apo si kiki. Ia la vea sfeli le soro apu ko uru apu ala e alu aku ringa wafo e tumul mea. Kamo mo e kwa li o aku ala o maua le leia la uri ila ke me leva. Kamo mo e kong me whaila ko passport o leva. Ai ka mo ela lauri ai ba fo fale siali e o seki al meren kupu ko e malia lo le ringa val au kia nga wo sa le vai mo mua ku o ko saua ia mo fa ku ko rua ko e la ku le si flight pe mo sa flight ia o lo lauri nga wo le va ai sauro skapale ko e la ku skamba e la wo o la kang ya skeki ala ele me si se kang o kai lunga nga ap ia la kang ya ki mo fo ngun fo ai la ko mo fa nga ngoi lo nga ki le furu ono tau sanga e ka waso me ga wakang ye ka api solo ngam ai la yang ka ka wango ya ia la kulole le ile ia kai ilunga apu kai ma me yo siang frusa ko urkango ku ngol langa basket nga sa fa ka wai fa ku lo vai sorry si wa finge bo lo ia ke le lo le mele fa ta wo ula ve ai ia le ko mo fa ia la maringa lo ma ko ki ka lo le ka ngo ko mango ngo ai si apu ia fa mai fa ku lo le vai ole apu yung mango ngo ai aku le fast food ta lale e ko kong ye ngai apu yung mango ngo ia ai ia fa maria ku ye me wo kupu ya le ko sekti le lau ia nganu lu ale ro ken kiki mak maria ngo le mak ia umana fa ia ala walu fa bang dia le tu ya oi ia lu me ro ken kiki ia sa vali lo le ide la alu ko su sa ngava ai sa vali ku la ai fa lo ngo ko vala au me ken fa mai mangola ngangur ken mai mister ya kulo le iko fa pe mai fa mai kala king kawas are you Jesus mai o Yesu mai le akale le
malu a fe mai ai nga walu ua mafofau loloko gai ngofongofo fa'akalesisiaga va'alele i le kāua o le mele gai e faia ua atagia atu ai le amio a Iesu so le fesili foi la mo o le aso lange e ke fesili fa o ye o hau e o Iesu ke le fape aku e ke ise se kosa mai Iesu a o mea ume ke faia le aso ngai e motivate lo fape i fo anga fape so i fo Iesu o mea ngai faia Iesu ke anga le lei seisi ke faia se file mu seisi e ke kausi le file mu ke fa mangalo seisi ke kaukala le lei seisi ke le palau vale seisi a faia ngai ngoinga a Iesu le tua a o i mato inga ia maku fōlinga i lo walo o Iesu awa o lo lea fina ngalo ia matu pei o lo walo ia vi ia o Iesu le nei asu amen.
sili o i tūrunga tuaile upu fola. Il pulkalame la reto leo la mai a Pastor Rafael Kopa o le Assembly of God I lanu I savai la matanga o le fo I vayaso. Tui ngā upu fola e famele tala le silo matua makwa pao fola. Urole lo pole alisa tala la fai na pao lea. Ya talo sia ia ulu masao I ai o whirangano o loto manganga. Ya ole mamalu o le au wha fonga le Radio Samoa. Ya, le whea tau mori e peo na tui na mai. Ya. Pa wala vanga tā, wale no apontu. O le whesilia le teini titi. Na whai le tasi o le awali. Ia ngā akusala lau wai ia le trei apu. O le lau e whaata wai ia apu o steni titi tawasu. Ha mole ape o oio Yesu lea. Ia, o le karanga e mo kako. E leima se sio antu o tanto antu doi la le ni. Ya. Ai am faina o fsili fulava o yente o fsili ya yanta. Na o faya e ni tu marianga Yesu le nei tai hau. Ye pesa o faya se ngā ruenga I pe o Yesu le nei ya woli. O yeni o mafau fanga o te whaatino ina se ngā ruenga. E pe ia o Yesu le fia na nei le poa na nei male anso an tai hau. Matautia. E le nei foi veitau. O le olanga. E mo mia e tātou le upu fola fo I le whaingo whiena ulu tu tonu le aima whina ngano maloto manganga o le eka le sia po le alava le talitonunga ma le tāpua inga. O le winga o lautana. A whai e malama I le tama matua tira matua. E tātou fo o na malama I le tama I titi. O la whatua a matau na tautala. Ia ma o lo le leila na whaalongo. Ioi. Awa antanto no foma va ai tono le turu nei o New Zealand. I le saulo tonga o le mau tampua inga ese. E iei tampua inga e tampua I le ri ai fui tampua inga. E se fui ala ko mele e fai. E pe na wha fōlinga fui le o le ali I le tampua I. Ia e se fui ala ko me ko kia o lo whaunga I tonu I o. I ala tō fuafuanga e pe o na whaanga solo. O le mele tauna I tātou. Ie e mantana. Io, tauna e mantana ma e fsiliani. O ie se whaanteita inga. A le li whaona I tonu o le tāpua inga leo te tāpua ia. E mawhaiona vea uma ma Yesu kongi I le mele o kia lue whai. A whai o le tali e rea. Wawe lau mingoi. Wa e slow lo lau mingoi. Ia. O lono winga e umanga e roa ko o Yesu. Ia a e muri angi. Ia. Masalo a e le o Yesu ngai kia lu ia. Le wa tunu mai ni sino tato fa silsilanga mai nuu a fianga a inga ma ekalesia e wa la vlelong puili I o topa ia malo o to malu nisi fo yo fa moi e fa tunu wina I le ringa yaso ai misi lava lona fa I unga pe ona masariai tumu antu ia tato tusi elua e pe o le tusi o le va filifili e malo tusi fo yo le songa e o le fa manantu a ia mo tato na wa umana fa tau tusi ba ia e le ipe fua io a fe o pe fua solo ia e koe fai kau fai a koe foi faling momua o le tusi o le songa a wale ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fantasi ma le lo minga o le vau filifili e mau e whaano pengo sa mo I sifo tutuila mamadua o nisi o tala tu o Samoa Wala ngā upu o la matafa I o la matai le whainga o whaale walawe pe o whaai poiponga ma liu o leo si o singa o ainga fe sila whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalangingo I kāle sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tala le tau na o le ofisa o Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobo Avenue Marukau e maua tuai Sao Lominga Morisi whaamtalanga wala mai le tanto ofisa I teimi whainga luenga o le lua o no lua antasi lima I watolu Lua o Nolua Tasi Lima I tolu pētanga iane I le shopradiossamoa.co.nz shopradiossamoa.co.nz Paalinga mo le ainga sa lua fau o le asa sopo ia le manuvale I le fongantia sau
ua sau ngata fo'i le tia e pei o le tanga tia na yutu malama le mele. A wala whaafunga anga Samoa, ai meise o pa ia maulunga e tu maupea maile a matanga o ile ngā taanga, tu lau na lava. Ile awa tele ma le whaalalo e toe whaamarantu an tua ile a inga sa lua fau, ile pitonu o ta fito i maangiangi, ai meise paolo mangafa maulunga e manu aisi o mantu a inga i Samoa, matulu inga i fia o le laulangi. La tanto ma futanga ma sani e whaia i whai unga o masina te tasi, o le solusfulu iwa o manti i le tulae luanga i le whae i le fiafi, i le mauto le taitei fono i le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Wha mole ma le tua mai lau la fonga e whaia i lau whiringano malie e pei o na tātou whaai unga fono ina. Morisi wha mtalanga wha msoto iane i le olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Wha mtaiolo seinia ele taitei fono male lau. O le whaasilsilanga mai le Whalelalanga Village. Ua tapena i le Whalelalanga Village se mafutanga mo so se tausanga po le matua mo le ono vaiaso ua whaingoina o le ngafa taulimaina o lau soifua. O se polokalame fsosoani ai i le soifua maloloina e whaonga ilenga ngana Samoa. E a manta i le aso lusfun ma lima o manti mai le se fulu le tai au a nga i le se fulu lua i le awoli. O le no whanga e whai ai o le Clendon Library. E a polo whalitusi i nai le pitonu o Clendon. Whaafso te i vave mai nei. Nei te iwa misia lo wawanoa. Morisi whaamtalanga i meliane i a penina@whalelalangavillage.org.nz penina@whalelalangavillage.org.nz Ia wasi awanoa le to ina po o le lo matua. E hafifi le iala fuala au. Ia matu tono le ato ia mahanga ia tuai o ilea fo i wha moe tā wala wa whaafitai. Malai tātou whaalinga muli leo tanu mai whaasilsilanga mo le whianga mo taa. E whaasilsilanga tu le mawtanga alo mo tama whanau o mo taa i au ki lani New Zealand. O le awha tau nui na lava le tātou wha moe le astona ina ia sa lusful malua o manti. E le no whanga masani o le valu se fulu pa valu lua Wiley Road. I papa toi le tulai se fulu lua i le awoli. E tā wa tele lo tātou taimi. Ia, wha mole tala soifua. I le alofa malanga leo le tua taitai atu iai. I alo o tau soifua i le aso. O la paulo tātou te mawhaia mea uma. Ona o le wha malo si mai o lo tātou tua. Wha te tele o lo usainia le lau ala maftanga a lo matama whanau le whianga mo taa i au ki lani i ni usila nei. O li sina o tātou whaalinga Samoa lau tonu mai lo fisa o le radio Samoa le nei fo i vaenga o le awoli. Ia wala wale longa puyeli i o lo topa ia ma lo o toma ban. Mane ia tele wha moe leo le whale lalanga. Ave ia ile to ina ma le lo matua fo i le. E vai o, to ina ma lo matua nawa mua penisione. O le nawa li taia. E o le nana o le TV da ma le fale. E o ese antu e matutonu o le fale. Ma le si da me ia tātou. To tele ia le manu le atunu. E misa lava tātou ia o penisione. Le wo ono lima ono fitu. Io e ono lima ono fitu e fulu. Se ka makara ngofa e anga le la ma siuka mai a pui mai. Po le taringa ia mau. Ai pasi i folo ma le train. Ia o factual. Ma nga ia train na le a ki. E fa melang kalengia. Kia li fonga mo. Ia. Kalu ngau sau ni usila le afi se lau. Ia po le fa fiku. Oi. Sorry, o kau se ko vai ke mi sik singi le ve vesi ni tanto. Ya ma fa ma lo tu ai. E te mamuti na le wa mo la to sit seni. La no I fo le afi. Le foi no bero tangata man tangata mo. Le o le am wa la to sit seni fe lo la na wa bai o na mo. Ya o lo fa nga solo pe le tanso ngi no tanto sit seni. Ya fa o la ta. Ave me kala kala mo ye ta. Ia po mai ke ali fonga ka lunga o sang usila o ke le yanu wa se train o fa ya mai yo ala le mo ile anu se train mai si le se kan o fa
Wow, me ye fai pa uma ko me le ka ke usu po me ka. Me o ke la ko lo fo I an pa wala usiri. Mam, o fa. Mam. Oi, o no winga o na sunga ngari. E ke fesiri ya mam po o le ale mem finga e fai la suri. Ma ia pe ia fa kwalo fai. Polonga, polonga. Ele ole winga la utala. Ele na ole tau fai ya mau ule mau ele mele. E na ole mana o na o male mo fo ile le fa mi manga ia si mela. Ana ofisi. O yo ka fia o. O ai nei na te tau fia. Lo tu I lunga. Anu malau gold card. Fai tamich. O leo ki fiki ki e mea lele lui for a koe lunga I ori. E rei sau pe kokong. O leo ngā le gold card. E oi. E ti e antua I alu I tai o le siti. O na manu I for leo le train. I le no whanga I tau le brido ma. Tu so le fantu nao le taulang. I au ki lani. Na o lau to mai lava I fafo. Ya. Na o lau sa vali mai lava I fafo. Ia o nei sau no le e wha pe woi vai au ki rangi ke re. O ka se matango fiu tai o le me tau nuan tuai. Ia tātou trains. Ia wale na. E le ini whemalanga inga le stona. Na o pasientu le stona. I matala noa malisia wali inga lai. Lai su e kupe inga ele. Inga ruenga o le train. Whamat. Ia. E kausanga a koa lau ke whai ele ongu se lau kilomika. I le manurewa. Ea ale mena wo lo fa show tamai ya mau ana leila. Pra talo fai. Ia langa I lua mena ya afia I oi. O le vaenga mua. E te fefe te wanga lo fuala. O le lua. E pe o na e pe fu fa tu ulu ai shona ma fofa. E fefe ke wa fa ya ku se kana lo makua ya ke. Ka lo fai. Ia fa ki ba. E finga ngalo lo ka kio. Le la u yoi. Le la ofa yoi le la malo lolele ai usau e ka I loa e tofia ni te mama tina ele ti e lava ile na me o le train tono New Zealand so le ka violai ma ai se I alu le mali pe o me vola a nga kere ki ese train ai la ko ka e o le va ana le anu o le wai heke ele ko ko ngi se pa se e o I pasi le feo ai o ke faunga ale o nga au mai so le ku ye lo waka e lo fa ku shu ka ma ya mau ka lo fa shu ka ma ke wa fu ile nga lo fia ka ma ya so lo
so telefo I tau sanga O mai tau pea sunga wanga Yeah Se mulinga fo I le tene ale se fi ole ata E fai o lo fa apa pomua o lo se I fanga Te fa amawa lunga e te fai tala Te va ai mawa lalo lo fa atau va Tau nu ai le upu Do not judge the book by its cover Susu e ma e fai tau ia e malama lama Yeah, yeah O anga lava nei o mafutanga Isa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ile ala O anga lava nei o mafutanga Isa o ai hulanga tupulanga E uma o teie o fo itama O mea lilo fo idualia ina uma ile ala Malole, tau tua whafonga moa, ia whaatalo whaatfo tapo inga le tunu, ili nea ouli tala mo lau whaafonga mai tala tumua, tau nuu le pane mea New Zealand ini tia mo whiutana inga risa alo tonga whaatua inga. Te ena Simeon Brown, le tu ilalo le maari tua mo ringa maori, ma le Pasifika e whaia fuai siaki, o le kāne Solomanawa. Ta longa, awele lango lango Tyson Fury, le awa no mo Joseph Parker, e fuswale shampino lo langi, au le fasili, whaamake tau nuu. Whafonga baya, Fala Delino ne tala. O tau nu dena pāri mea New Zealand Christopher Luxon New Delhi in tia. Ina wa maari rea tunu e lua mo le amata ino tala no anga risa olo tonga whaata wa inga. Te fulu tau sanga talo na whaata atia mai ai. O lea forfulanga o le awina mai eisi na wha ma avenga mo Luxon. Pe atil kilo ia na forfulanga de teimer whaata o sino na whainga palota. Mo le tama wina leo sea whenga inga ma initia ila no fo inga mua o se pāri mea. Ai o le awala mo le anga iluma e wha ono bea. Ma awala whaafingata. Pe a tiro se tūlanga whaafingata e peona tā uai a company ngā seina ia o loa o tā mafa ma le tuso povi o le dairy industry. Lea sa whaale tonu mō fot. Tā ia longo i lau whaili poti o se manu malo tele lea mo ni sila o se awala tā o telefoi lea amtai le whai ngā malanga mo whiutana inga mo tamau a inga. A le temere o tonu whai le sui pāramia ma le min tau ma tā upo le vai whafo ni sila wa wasa mare Winston Peters i Amerika. Mo talanoanga male whainga malo a President Donald Trump i le vaso nei. O le solulu o le a whono ai ma le whailo tusel stete Marco Rubio. Adi e Peters, o le a talanoa ma le whainga malo ma le matala o le mawhauwhau ma sao niuni e whaalongo. E iene mana te te leatsi ngā lua ngai au na whaia, ai re mo whana whaatino i ne wha mau maunga o le whaapalopalo i tonu a onga i le tunu au au. O ni sila e pira sili atu na maa o lunga whaatula ngana o le whaapalopalo i tonu a onga i tunu, e le leita maa ainga maua po le OECD. E tusa ai ma le ripoti o le wafe ma le rufutwha. Ua mana o mi ai a onga e whaiani tong whainga e vao iai ma matari atu i whaapalopalo e pitai. E le ini ripoti o ni whaamaumonga i aso uma e liputia ni matanga luenga o onga. O le president o le sosia whaia onga le PPTA Chris Abercrombie. Ta ia longa le leitio le News Talk ZB. E na te leo te i se whaamaumonga whaia. Mai e tā wai, o le whaafitao leo iai, o a onga te tiuma e tofulawa, ma lato whaawinga ino le whaapalopalo, e peona mo mia, o na telenoina, o whaama oti. O te ena le minister soi fuamalolo ina New Zealand, Simeon Brown, ia whautuanga mai sui ofisa tu i laro na mātu tu e whaia fuaisia tor kāne son manava po le bowel cancer. Ili lima sumale valu tau sanga mo tanga talau tele, ai lima spuluono tau sanga mo tanga maori ma le Pasifika. E bea na whailo ain tustusinga sa whaamatuina ili nā mai aso. E rusa ai mamalo anga sa whaata atieina. O le tūma i lalo le mātua e whaia fuaisia,
O le avao ia ile le lori fo mar se lausu tas toi fu mo tanga maori mar Pasifika e fano. Ma ile kanesta ile se lu suli ma te sanga. Ina watala no ile le jodi sila vaso mo bai sa polo mi say brown. E fa alo tele ina fau tuanga mane matanga lu ngar soi fu mano ina e winga. Ilana fola sanga ile fa yesiaki ma tu e limas fu falu. Mo tanga tu na siuma e pe ona ye fa nei. O le swinga ala fola si stay me mun mun mai te sanga de ma fa alo tele at stia ke fa ya mai leono spulu ile fits fu te sanga ma tua. O le fola brown ono no winga. La solo ia fuanga sa fora sir fainga malo talo ine lepa. Ile faia le osiaki mo te Maori mar Pasifika e pe ona faingo fio na matia ila fia ka ile ngasi. Ile tele vo mar tua ile limas futo sanga. Abitai wa faanga nga na malo ia fatu penga si tiane numero tanga tai awe de proclame. Singa yo inga sa faria ia brown la fasa o sui fua. Ora mi sta mo ato sui fu marolo ina Dr. Shane Reddy. Saya tapa ina ofisa moni e wala e fa anganga ia le tos 1 million tala tala far tawar jupe moni se fa tu sanga moni tu mai laro le manu tu tanga te maori mare pas pe kai fa ia fu ia siaki ma ia ta wai o le tilo ile ale malo e fa tino na promisi o le loa fema le futol ele fa tu sama Australia ia le manu tu ile tai me lima su tu sanga e fa ia siaki ai le va sta io ne tawa verto finga minista e for coloro e brown ile va su mavai ia le la sanga mo la nga ia tule tule i lalo le ma tu le lima suma va tu sanga e au fia umai e tangata o le tama tala vo fa ma ni le monio mo anga fa sio tangata pai valea ai fa sta o loto pole kuitet mai le mo anga o fa sio tangata fa mo moina o NRA ta Anna McLaren i te nidin e se furu hono te sanga umavai o le so sa polo si ai fa unga fa tono fa mstonga i le fa mstonga maulunga i te nidin ile mai ayo aselua o faia ia le la tu longa ina wa mai ale vai aso ato a vai aso lua o fa mstonga o le ata matala vo es puto to sanga ile taimi sa ia faia ile fa vlave e bona ta fia mo terminale fa lo no ngoa ta ia fa si o tia ta Anna McLaren ile taimi se fe upo inga le no fanga map u longa mo pasile i longa tono le ta longa o te nidin ia me o te sanga mo vai es fa ngai se pedu o fai joina le partia le act ile soata i le partia Maori ale te partia Maori ara wiri waiti e tu sai malan te singa i lunga o wala so te ngalo kele le sai fa dia o la nava umi wa matua i mo fa le papa yo a wa le fainga le na pe ona ia fa ia David Seymour o le tolu waiti sai fa so ina le te singa ia ia mlato waiti o ia mo ina la nava ile mo se le loi mo ia fa dia sa failo na tolua e fatino le moino le mutia o pelava ona faia ia Seymour o singa o fight joinai ele act ina wa mato na ngalue Yesta Warren mo te fala pro tonga sa to soni te mai mai ngai mo mirsto zane ta nga failo mo mata faio mo faio tonga lo fainga wenga be tai sa va ve no ye to wa ve ye ni su mata faio fa pop ta mafana sa fia i vai nga tau tupe ale tero opu a fina ki pori rua trust. A pea ma tau tua te unga tupe i lunga o wala so te ingalau tele. E rei umi, ai ona ia wha vai na loni li siti fai pepelo, mo tupe ratongi, pori tau tua. Mai ua nea i lona ngau i orsidia mare tasir miliona ta lang. O se isi o le vai nga tupe sa i whaalu, i talo nga fai tupe. O le ma fina o fasu tas ne tau sanga ue tau tino le moni o le mau o tupe tau whaavalean. Te tau tinonga sa wha te iona ia whaia. E toi se furu asu tula i lumor wha mstonga wha tu malo i Wellingtone. Wharia le ofiso nga oinga mātu ia poli Series of Fraud Office. E beona wha to aia nei mōrianga. O le sori tula whono Warren. Ta tupu mai le siria mali lua tau sanga o ngalue e le vai ngau tupe al wha laburu tonga. Talo mai le taimi o le wha laburu tonga e wha tamo ina le fiste fulo tau tua. Mo le ola moria. So i pua maroroina. Ma o onga, mo tangata lau tero pori rua, e siria male miliona tala o lusiai i lea ngawinga. E talonga ua whae lore lango ale sampini mo le rolangir panga mafa Tyson Fury mo lana woma mai lupes ori ai lauri Joseph Parker. E fuswai ma Alexander Usyk i sampini rolangi ale WBO. O le vastulu ai sa whae ngoa i le whaarapu tonga whae plenga ale rolangi ale WBO i a Parker. O le tangata e whaatula whanoina o nalu ina le champini o lo awhia i pusi. O lo umia Usyk o Ukraine. Ma whaatonu nai Usyk e fusi a Parker mo le puipui o le champini. E peona manu malo e fusi o le champini o interim WBO i a Februari.
e tol spruasto o tu ya uzik manan pulenga e foi ai feu tona inga mar pulenga paka o paka sa tu e fusi a Daniel Dupois champino IBF ai te wa mai fa forse ai to luaso pusuanga ma to na natio na awina ne ya Martin Pakole o Congo lesa man malo e paka tu yo te tamusanga lua ai murmuriane aria e mana e Dupois e fusi a uzik mo le tau fa ia umo champino lo langil pang moafa e pe na muso e te fa ta auto se la pusu anga ma paka la tusia e firi lungo no pengo tu se inga Instagram wa tar fenga yele avela no ya paka e pusu ai champini ai tu langa wa ta pa i te pusu anga usi ma paka wa failo ai no pule ni sile nei David Higgins e le imsala to lo peo pele ai te pusu anga ai fa di televisio ta longa Sky Sport ta tala no ya paka pe ona fia pusu champini ma o sauni e fusi so seisi e po felava. Ma lana siri au tūlena o le fusi champini no langi o paka. Ta mua ave ma champini no langi le vaenga le WPO le le lua fes purono e o le lua fes efun ma le palu. A le temene mo le putia o le toi wha mamulo te puama le la pusanga ma paka o lusela na iwa miliona tala. Pe a fuatu le na tupe sa tu e maua ma yele pusanga. Ma vaenga tupe sa wha ma e mamo whaalu i le umio le tolo o pinga ona sound ninga. Ai ui lama utali e fia pula e ngā episodi ai lau ni Joseph Parker i ar whatununga le WPO mo Alexander Usyk e fusu i a Parker mo pui pio le champini. Ai o tāpena pena fo i monis tau taunu unga e whaono taunu i ai. E au fi ai ma se fusu anga ma Justice Huni o Australia. Pe a whai unga Usyk e whaava noa le fusi e pore a veste ma ia. Se ala sanga e whaono tupu mai pe a whai manau i Usyk. E fusu pe ia Daniel Dupois in malai tele le Wembley in Ngelani. Wa foringa mai e tele tuai ala mai ngā tupe mawai. Te awala pe ona angia nei e whaano whai e Usyk. A whai ai le maruia whautua i ngā Usyk ma Dupois. E whaano iai lava noe ma whai e paka ona stepu i tōno le mai ma fusu ai ma Dupois. I Wembley. I le champina le IBF. Leo umia e Dupois. A whaari ai David Higgins al televisa New Zealand. Ele oio se te ngata e whaalau telena whae pelenga, ai o kusuanga, o vai ngā tupe pito sili atu na whātu sina. A wao se fusuanga e wā Usyk ma te pā, mori tau wha ia umo champini, e tala whenga iai. A wao le a tele tuai, ni ala vai ngā tupe mawai. Vuni, e se fuluruan fusuanga pa profesa unoma spai ina, ma ele fusuava, e se te ngata pe o paka, ma a whae wha mamule Usyk de champini. Wani iputi ai, o ia se awala whai ngō pia mō pāka e toi aveai, ma reisi champini o le rorangi. Tā toi titi lava manu malo i rau laka pia le mana Pasifika, le la quarter final ma Crusaders i damasanga o laka pia lalo luas futusanga i Malala Delaney Park, i taupo i le aso toa nai. Ao tau fio fia le Crusaders i alana manu malo luspru i malufru lua, ai o lau telavo Pasifika sa lato whai loro lato loto tele ai toi whino mai. O wha waule lato wha moe ngase i o lava. Ina wairi le wha i muli. Tai ai lava le lato wawa noe manu malo ai, atu e wha minute, a o wha waule lato ta alos whai mo se koe au tafar pou, pita. A lusa le mana Pasifika televou, i le polo. Le au televou o le mana Pasifika o lo whaia o ngai le tamata alu momoa le Melbourne Storm, mani numero se puru momoa le manu sa mota se salavea. O le puru le whato sina le au ya Kevin Tenio, na ia wharia, o le au televou, o whiriwhiria iai tama i le tele. O le asua ina ne le tamo sanga lika le NRL Australia, le tamata aro le awa le Manly Sea Eagles, ma le suyo le tosta moa, Gordon, Chen, Kum, Tong. E se ata video sa whasalo la wina ilunga o wala so tenga lau telo lo whaari ia Tong. O ia uina le ofus tanga tapua ilunga le malai. I le teimo le ta alonga Eagles, ma le Warriors e New Zealand, e Port Australia o Kilani. O se isi o tanga tapua i sa whau la vea. Ni poti ai o lo ilo NRL i le ata mo whai ne iai le latu suenga. Ta whai ina Eagles, i le Warriors, tos kuono il se furu maleono. Mai tonga, walo i neo na tuuri mātua e Steina, i le no whanga mo talonga o le motu po le National Sport Complex i na Golofa. O le ngā runga tele siria ma le 2.5 miliona tala Amerika, ta whatu peina Steina. E au fiel malai du tonu le whale mo talonga o maulunga tonga, te malai la kapi, mo talonga whaavau malo, malai mo talonga le Polo, Tennessee, ma le no whanga a-au. Ia tala nau na iaso, ia e pere tofia maalia tang tauma, ma le onsai, manuia leso.
Fatalofato lau tala ne le tau mole so mele aso atai au. Wingo le tau mole so e matele ina awa e iai nei timu to ulu mai o le mamafa mai timu nga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le nei aso. Le vela whamawina luasu lima tikeri ma le malu luas fulfiti tikeri. O le angoto ifo le lai le afia nane i le toi luas fulua minute i le tu lai balu. Mo le aso atai au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le ava ai timu nga mai ono mamafa mai. E angi mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo i le awa uli. Le vela whamawina mo le aso atai au e luas fulima tikeri ma le manu luas fululima tikeri. O le ausa i le lai le tai au atai au i le luas futasi minute te ai le tu lai fitu ma o le angoto ifo i le toi luas futolo minute i le tu lai valu. Lau tala nau le tau mo le so mo le aso atai au. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Wai whafunga i le o tutungana o tātou tala i le ria wole pio na sauri ma tāpiraina le sunga ia se uri malau leifi mo se si whapoponga i le tulai tasi la wole a tai au pe a tātou wole o le wa sfuru lima ma le afa medute o te ni le tula e lua fia nganga lau fa tasi mai le talenga ia le ala au kuso fia le o le Enterprise Motor Group i Manukau ia wa fo se tātou li poti le amatanga o le vea so va talavanto lau to fa le ala ma no le feo le faiva e ba la foi le ona sai o le wa suinga mahali e mai winga o le tau le iau. Ia, marole, na wa tai whatalo whatu le nei, tu la fo le aso i lau, te talainga whongambua, ia, mano fo i le, e tau tua, wa fo i le, tau tua ino se tātou watu no, ia, te longa na manuia, ia, fuwhanga le weekend, i lau te talainga, ia, mai se fo le a inga, ia, mo fu nei lau e whatalo whatu ai, le malu se tātou watu no, urom whai o na, ma wa mai ta whasala launga, ia, te longa da, o na maua e se kātoa tunu, ia, te weekend manuia, ma le fia, ia, wa, e tufu, le fua matadia nei, vai asu fo, ia, tai le li, o le uhoru mausia, a manoa, ta toi a pisotai e foi, i runga o maluma, o le kio, nei, foi tai au fo, fongambua, malole, so fua maua, malole lange ma, tātou te tau whaiwha mano lava i alelo fo le tuo tātou sila whai foi. I lungo pe amunga o ngalu e le ring foi vai a solo na tonu o le masino. Mati malo le tau tua i malo foi le tau antai. Le reia waulia o le wei isi na suinga mali. E pe na amata mai le tai o wha vela foi le. So mai ima wha manua le wai atu. Piwa tau a matana tau wha manu foi le koi ki kiato lu mai na iwa. Ia pe le asol nei wa matua te la tangata fōi o tātou ni au ki hane, ta si le aso ai tōru le whaia, tō e ngā tau fōle le mwhai ona, ia pe o lela u pe o le aso fōi la matama nevai aso. Ia sa maana ia la vale suro le la tai au. Ia, na matan whape e whafo uri mai, ia le u ora pasare le u pe wa makanga kimu, ia ke longa le kimu, le keo ki kira kule tau, ia pe ole tulangale le la ia ile tonu aso le so nei ia a nga fo i la tolo fai tonga la au ma tulanga fa pena fo ia me voi au fa mai tulanga fa pe lo na ia le mai tulanga ia mo se swinga fo ia nei fo vai ta io e o le tulanga ga ia wai e fingo fi le volo tava ai lungo le mutia fo lele e te fa monta ia mo te fa la fo le tru mo ia la lan me mata ia o ye mo le tulanga foi le lu tau ina la titi ia va tau le la mo me nei wanga ia tanu sia ina ia swinga mali e foi le velo le tau e pe o le le vai tau ia ai tringa vai tau nei ia o ia lo ai le mo tanga tau e mo ni ia lo na mana o sta vale a le sa le ia sa a fa pe e te va ai se tanga tau lo su mai me tala mai foi a le aso nei
o lo no winga o le genuine buyer no winga o tangata tonu ala es ma foi le sisi so fati mo foi le to ina ta mi pe fa pe o so se tava so e pe ona mo ye le so no ia o tangata sawa o mai le so nei lo toa o tangata tonu ala e sa ili ta vale me tulang fa pe ia ai fa fitai mo mato wa no ia mo buana mo le fa fitai fo ile weekend sa va ia po ia le to telefon yo se ta to wat luna so mai fo i matala mai au ile stona ia ma nafi ia le li fa fitai fo ile amana ia tau tu mai ile no fo fo i nei i manukau ia po le tato enterprise nei manukau ia o tulanga masani lava fongamua ia o lo fa wa pea ia tulanga po leo tato cash bonuses ia amata tualea etala anga i le turua fe so lo ia fa matalanga i lungo ta vale taitasi e fa i lo ile tulanga ile tulanga po le entajo la ile ta vale ma de ta vale ia e fo ia i tulanga o finance approval tulanga fa pena lo tele mano no ia tato ta vale ia o tato ia te lua nei manukau ia o lo ia ile tu mo tulanga fo le le se fulu lima nai lalo ia pole anbeten o lo mo ta vale lalo fo se fulu ia pe o le tulanga le o lo o ia fa ale to telo nai tangata o lo sa ili ta ba fo ia ta mo fie ia ta na fa ile nei vai ta ia fo le fo ile package tulanga fa pe ia me se fo ia fainta fo ia le soi fuanga nei fo vai tau ia pe lala na o lo mawa ta vale to mo fie ia amba se ta vale fo ile ile under 20 under 30 ia tu la fa pena e o la lo vai i le tai fast fulu ma tai di mas fulu ia ta ta vale ia lo ta dia ma to warranty ile tu la fo pa men le trade in so se vai ngala lo ia sa lo na mia le trade in ia e nga fo tu la fo le ile fight tia fo la pe menim tu la fa pe a fa pe fo ia se tu pe lo to pe lo ngol ta vale ia fa ia na a fo ia fa ilo mai ia ma fa ile fo ina ia ma fa ona fa ma dia ina mo tu la mo o le process ia o lo ia full tato warranty ia tele automato le fa ta vale ne ia tato warranty ia o fata usanga ia tulanga fulea ia tato warranty na o ia le roadside assist le free le roadside assist le screw masina mua o lo na winga ia se me fa le tonu ta vale po le te lo Wellington e po fe le lava New Zealand ia o lo ia tulanga na fai ona le free le towing ia o le accommodation for le afidima se lawen fai na to atu tangata fai ona ka vai le accommodation ia pe na bia fo se rental car ia na men fai fa na bili bai a lo tonu malta to the mechanical breakdown warranty the condition umana ia fai ona bili mai pe so tai mai we say for ia fai ona pa lama ia tulanga ai ta ua lava i tulanga fo ile i te ua ia se tulanga fa le tonu ta vale ia au lo fai le warranty le ona ta tulanga fo ile le e fo ia fa le tonu mai ta vale ia ile tatu lo toa ia pe lo ta sa ile sta vale mo la to fo i wa pe nei vai ta ia le tatu fo ia te le tangata ia le se tai o mai sa ile ta vale ia pe la na o lo e tatu website o le enterprisecars.co.nz ia e fai ona e sua lunga tato website na ia ma fil ko se sa te lo sa o te lo tato ta vale lo ia ia ona so tai mai le ia fai fo ona e fa mai na le link na ia ta fai lo finance na fa pe ki tilo le fa tu pe no fa ngal finance fa tu pe lo sa ia lo ia uma ia fa tala ma uma nai i lunga tato website se po ia ni facility tu lang fa pe ia lo ava no ma to nei ia e vili mai le sunga le li pule ia Terry Corn ia ma fo ia tau o papo ia po to ona nei o le ala au kuso fiele lei ia me fai ona so tai mai i so se tai number 4 initio vaenga ele o lo ia in fa sili o tato numero le o le o marcelau o no tasiono
fatasivalu o vaselau ona sesiono fatasivalu ia e fai ona vili mai ai ia faatalanoa foʻi nisi o mana oma auā lava le tausaʻilia o se sa lenei vaitau ia faafetaitele lava fogambua mo le matou avanoa ia manuia foʻi ou fai valofilima ia o tuaiga foʻi o lavasiga o lou tiute lenei aso faafoga mau se tatou atunuu ia lofagia le tua ia i le tausiga alofo maʻaolofo se tatou tamaolagi ia i une aso no po tumau le alofo le tua mo tatou faafetai mo le matou avanoa lau fetalaga Mori tele ngā luenga ma lau singa o tutoe o le ria sunga fua le tau whai a le ala au kuso fia le o le Enterprise Motor Group I Manukau sa ili ane aisu sa i le rivainga o le aso o le ua lus fulfa ma lau whamiriu te bute aina ia le tu la e lua Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima I Vatolu Sauni am tuma tuma ma tama le piki le fana wa onga stimula to mau le tu wa yo onga le am tanga le rifo I yaso o le tu mai tu fa fo going sprinkle o le sprinkle me le tu vai tu ele mama fatele ia le tolu mai ona iuanga ia po le ma ulu foile ai ke sua ia ma e karkasi lo no winga mai fa malo Jan mo e piki mai ele fana wa onga le dia so fu arona sila ma le Global Express si papa toi toi malo antu le divaingo la so inai Perth I Australia le anga optomuli ma le ainga Zulusi le sa le ma optomuli le mo Wellington ia le la fai sko inga mo ki a kuinga e le la kama e te reitau alofa ia lo sina anti fo ia penia mina ale fosio Franco Sila ia mo to umala le ma optomuli le divaingo la o li malo le sui fu maruia ia ma le langi ma stasine o fantunga fo o le whato antonga mai le tātou ofisa whatunga mai a hani ma whiangai. O le pese wa whaingoina fia bea. Ia si kako aku iei be. O le arkoinga fia le a whamare mōne a.
afa amangalo e oli oli liva liva a o Yesu lava ilana feta lainga ia fe alo fani tato uma e sola ole samaile mutia ole taea e sengi le pua mai manga mafana ole loto yo winga tau safia ole file mu e monilea ke fia bea taloto lena e mafana fana lelo fatu matila elea uma le maumea bea tu sengi ola mona ilea la fina upea tato filena fina upea tato filena Hani mawhia ngai fia pea. Ia olena. Ia. Antono na wa manino lang whaafonganga stasida whaatunga e peo na tūru mai le tāntu o fisa. Le rifo i vaengo lea wauli e se le tāwo me ne o pesema whaafianga i o tāntu o langa i aso fai pea. Te lilo i ea tu e malu ainga fo i le lepe a lepa o se afo. Se si pika i a po se le tio peo la fo i le TV le fale. Te lea le malo le tāntu o turo o teilo. E ki ia le TV on ka ki ia le o nga ie ola. Ale o lea fa o la lava le speaker mai lau laptop, ia po le lava telefoni, ia po le PC fo. Ia o le alwane o ia fa iau fe au pe a fa iau o e le whenga i ma le whantu a inga tausi. Ia tātou fo ianga ia tu. E fale whainga haluenga, ia o le whaatanga i fo i speaker. O nisi level company. Tinga ana wha sa a ngai ko kia aku ma speaker. Te lele mafta mai le tautu a le radio Samoa. Ele nei fo i vaengo la. Woli ia mai ua whaingo fia so ta inga i nei o na po. Wa sola. Ia, na ua e si la fia le ia li ti o sa whaonga. Ia la au pese fo ie le alu le ma. Le sa o lai kaseti ia so la o lai ma le disk. Ia, o isi le ti o la iti ta i wha ia mo meo afa ma. Ia ua kako. E le meka o kwa ka ma. Ia e le afa ma. Ia ma le ma mori wila la po. Kamalanga. Ya, e whaingo fie ina e hanua o ia. Oi, a ka umana mano si o le maa, ia ngā bifolola ia lea uau. Ai ale nei vai tau. Tole. O me i o whia makako. O mo me fui o me whangamaa, whanga ele telefoni. Ya, ele ngā teina. Ia le fuko i kiki ane sisi e le isanga power bank. Le maa fui le me whai ona whawhanga. Ia ona e hanua lea i lea so antoa. Ia ma fa ma lo si ma fa ngai la ma o la telefoni tu sa po fele me tau ia ma tu ti ala sa o le teknolosi ile nei vai tau o le ale tu ainga teknolosi nei e lo si la fia ma lo ma nei vai tau e ia teknolosi ia ma o le tele teknolosi na la na fausia tangata na fausia ia me ona o lona i tu le lei. Ia ai o le tele o so se mea lava tātou te whaia. E iei lo nei tū lele. E iei fo i lo nei tū wha a le lele. O le wēnso nisa i mawai atu nei. Nau whai atu ai. O le fo ma le wha ma le afoi. O le vai fo le wha whitahu li leo le leo mai wha fo tamaiti. E le teimia wala awan tui whi au. Ma le teimia whai e le lotu. Ma le teimia tapena i le la pisi a veilu mo le awala. O loa lua tu sa pe a whi o nei ola le interneti na le whale nei ola le wifi. Ka pe sa o al palaka sei yoi yang alo le ku ko lo poku marko inga por lo makua ona eva ai lo le ia e pe yo mo me ka ka fu i wo le lo por ale me ole afai ta mo e mai ifafo o mai ifafo mapoto e pe e fo yo la ko langa nga me ole mai ifafo mapoto o le te fai atu i me ne yo fa na ula lo i folta i lo sfulta usanga le matua yoi se I whai maia se a inga ia te awe i eile to inga mena na o na o atu ai le whale. E lua me iei, o le sei halou, ia malelei o se kala whia kua ia o lua, ala ke rua ngofor poku maloro. O lai te lua sa whai lunga o laura wai. O lai ke fsiri o ki, mai le au ngā. Io. Ai lunga e, ai lunga I se a inga e sao mai i lea mea.
Pe a fa a pe le. Ele o ma losi le tu. Ia po le tu ma ai ye o tātou mātua. I le tau fio finga o le whaonga ai no me nei o gadgets. Telefoni fi a vea o le tablet, o le iPad, o le laptop, ia ma le PC le tono le potu. O le makwa mga ki au ka mai ki le vai kaura ngai. La te wha pia o ia. O se o show wakari, e se le ko anga. Vi ala mai er ka o le la va la sa. Ko ki kia o inga le whainga mea o. O whaima e alo si aki la na whainga mea o ngalna. O whaima e wale mele wei. Soli. E whako whanonga vui e koe ngā mea whape ngale alo e kongor poku lokama. Lokama. A whale o ruar koe inga malo makua ngofo. Ioi. Ampa wale me whai. Whaka o ngi loka vui e ringi me o mi me kongona poku. Ioi. E kere me le kongia se e po. E le kongia se a. A ngai rua ngofo kongona poku maloka me le poku. O le mea ra o tupu. Mo tutu la ia tu tātou mātua. Ia makako wha mole aku iai. Se maria lo loko. O rare me ke wha maria e fora kamaikiki. E i sau me se ua whai wahalanga e wha maria i. O lo whale. O ngai ngofo e kong. O le me se le meanga. O le mkwa se la wala nantu i ngami. Eo. Ai se ale me se. A wafo. E te tau le tamititi ya onga. O na maua ia te ia, le loto whawhitai. O le nai no fofua i nai le whale. O nai ai fua, whai fua lana tā ngā mea. Wha a kau so se mea e mangawa. E oe le tamā ma oe le tina. A ngai ke ka warua koe whamole mole mo kui le poku pe mwhenga fio mai. Sorry. Kāro whai. E oe. E ringi me whapenga ngā kupu i o tātou vai tau. Ia wapa o langi mai ai e le mele o le Facebook lua afe ma le iwa lua afe sifuru. Ia, sawa mai lana sau le lua afe sifuru tolu sifuru wha. O me lua afe sifuru ma le ongo a makanga whai mei o live. Le te mai mō mei nei le ni vaingo le au. Susu ia ai mai to e ngā kampani telefoni. So o sko e ngā mea, whaingo fie so ta inga. A whape i mai ai la maa mi o le whana. O le asau sila, o le asau mai tau iai i nai tamaiti. Ia po nei o walo. O maa sangin karangoa mai aki o i o lantou whaafitauri. O iei se teimi o mawhai o na whaasoa mai ante oe. Pe se i vanga nā lava ua vevesi, ua tupu se pewhea. Ia whako asau whai fo ile ila. E koe ilo ange, ia ua mai maure kaini, ua masaa li puwai. Ai te tau, ona whaavanga sina taimi, whaavanoa sina taimi. Ia po tātou lotu a fiafi, o lāke muri ngā whai iskouro kua fiafi. O tau sono mua ia tātou mātua leo na i o whāna, o mai e whaile lotu. Nā te muri na e whai ele dātala. A o i se lotu e tau whai e whai se ngā mea se a fiafi. Ioe, e sao, e tofu i tātou male pisi ai. E sao, ango tunu dei. E le pio samo, ar ka siar kim fingal wenga ngale. E maskula ki le po. E makanga fingal wenga le pa. E makanga ka fingal wenga fole inga wana mo tele fole inga wa umilite me talai samo. E manga skula ki o komiki ki fadit. O nei tunu nei. New Zealand, Australia ma so sen tunu o la. E tofu al tangata, malana mata fa yo. Tofu fo ile tangata, ma le taimi e usua. Ala ki muring fa yesko ma fukanga mga ikamaki. O le ase taimi muli, na fa asoa anto ise tamititi, ise fa afita huli. Awe fingo fia na efsile tu tamititi fa melan tala. Ele se me okupu. Ele lola fa skamiki na onga. O la ku kapingi skamiki na. A whaila ele leila o ngana o ngai loa. E longo antu o ele matua. Ioi, longo antu o ele matua. A leo le da, le rope o lai whapalpalo iska me kira. A ngai e siare mere pisi i tātou le nei vaita. Na o su e ngā tuperawa, i mana su e ngā tala. Ioi, e le reira su e ngā tupe. Mai tongi e tātou pit.
Au su enga kala ole ana me maura nga me ora fika kala. Ma le su enga tala. E mau ai sa kupi. Ala le yoi. E pe o no vai atu. Ya. Wa ese le mera wa fa mai ba wo ka ko kai miringi vai ka. Ah. Wa fia tele tato. Ile mo le meu le like. Ah, mo le meu le love. Ia mo le maka I love. Ai ua ngalo I tato. Ile ia le mele le ave ma fa fita huli. I to tonu o tato ai. O nei whala uen tō I loa lea. Tunga, sa whi me saupiki. Ai ngā lor wha amon mori. Sangwa I loa kōman koe ngā kalafuile. O ngā iei o vai ki so. Oh. Wo. We. O me o ngā ke mālo si fu e ke sa we whailau ki. Wo. Ioe, oh my boy, wha me la kāna li siro makua. Oh my yesterday. Wa e wha fonga le to e ngā talanoa, le talanoa me ita minti le vai taunani. A leo ngā whamai. A wanwa I o le whaleo siaki. Ia po le whaleo antisina he bui fonga I e whalangi. Kampi o la I heri. Usanga e karangoa mai o hei a miro moari. O kau laka mai a le mawhau o ia mersi. Ia po au ki langi fo. Ia kako kurioso no le kako le fia. Ia whao o lo le fia le tamaititi. E ala I le sasa. E ala I le ta. Maakiri yang feu le mawhau le tamaititi. Ai le se I nofo ilan. Whaako o kola fo ki ngofo le ilan. Ma se I toi mawhau. O le ane mawhau anga. Wala ina sui me le tala noa le tamaititi lea. E tele ni mafu anga o mafu ai. O lea luantu I le whale o lai au kei. Lai a oa o le rei. Alu I o I le lotu. A oa o le mai. Na tofu e tono loto a tomitia aunga. Sui lo inga malea mi o le tomititi. Aisea. E wafo I e se ka me ki lai mafu ka iai. Ioi. O lo iai whanau I tono a aunga. E se voi le koe ngā whale a aunga lai o le whane. Ngā mō me upu wharu pē ngā lai, ioi, wharu pē ngā mai ar kai au, whaarifu whai rea o auri, whaarifu pakeka rea fiafi, ioi, whaarifu umala le pō. Ia, sahu lo malo a kari I le whane, sahu puna ua whine le whane. E wharonga ku, soli, oi, e sere mera ua kupu mai. Lea, o le whesiri ka ua lau. Ta pe fea no tātou tau mwhai e fōle whaafi tāulina. Awa e le fua tasi se ainga. E le fua tasi fo I se antunu. Aisea, langa fo ua whapenge I le makana o langi le tātou te soi fua maolai. O asola, e ke aru whare kusi ke whaikawa I me winga I se antunu. Tala wha asoro piko le a, o I ngā ke whaikakala. Ai al neiteng. Ioi, ngā rofia mauar kana, ui, wa ia senge wefa ai vai ye vaile le mafia fi ora un we o fengo fi o to lima so se mea fa matalanga moni fa makalanga pepelo fa makalanga fa kupur kangaka wa sau so sko ngala pisiru ngomeni o penga te faila e ka ko ke fa mo ile kampangi e fa me o filters e la tu te ta fi me Ia, whaia o naua e si la fia le tali. Ia, ola o kari fōranga. E ka koke le whaakari I sesi. Mai whea kula o kala. E le hai se malosi o le tāma le sasa le tino o le tamatiti. E tusa lo na malosi. Ma le whaasau whai lano le mō le whare. Ma awe ye le upu. Na ukana mō ngia. Pula le fia malo I whio ka makiki. Ngā o ngā sāu whai lewa le mōra whare. Ke ia le wakang. Yo. Ai le I pa I ei souri. Ai sea. Le anga fo I o laua I ei loa. E piko si le akulonga ki ngā inga I le upu ma le kala. Lela e avatua I. Nei lo se si a mea fusi pa au paipa la au se e vai fusi pa. Awar kabanga. Lima mingu ke kangyang. Nga umang kangi vai ko rau ko ruli pa or kingo
kangolo po ele ka ela fola nga wo wo nga i ole a onga ra official leo la na le mea o le motu e fai anu le official leo ai tango la fa ta ina u la utala na le fai tu a o ngile viefi a fai ya ngai wa il ting e le upu foi le lentato e iki ana maku masan lo ai le mele tupu yo masan lo ai le mele tupu si utama e marisi ngame ka ki fa longo so o ya le tu pa le o ta tu tina yo o ta o le tu pa o no te fa longo so o el tana le pa mai e ke musu ai ka o le mele ko inga le anga ko inga e ka o ko lo bra o lo le ta uana le bena i le to ina po le tamau to mati e se le fai unga fai le tamau to mati dare winga nga kana li fonga mo a fai o le ise me o le ki nga i le ulo ka malo e ka fa ku langa le fa por kala me ina o me i tono le inga e ka le sia nu ua fio anga male tono umalala a nga ke musu e ka uye e ye le time e te ta ua tulu ye wa e ika ore uska i merka mi ki renga e ka mo fai fo le ufi lana mi o le vai ya ai o le tulanga fo le wale hital tamai o le mele tupu a ua lui folo fa mo o lo mo le tamai titilina o le fsilila o ile le anga i le vale o le kama kiki po o hele ufi ale de mele fa tau le tamai titi ia fa pena fo le tantu tu pa tama e le tala a ua le faitama whaapito. Ioi. A ua ete faitama whaapito. O le si ngāmea, o le kupuenge. Ia le mole mea o le vevesi o whana. Pawhenga e loa ngāmea. Seri. E le ama se si o kākou e le o iloa. O le faitama whaapito. E kasi arka mai kiki pē lua. Mai lau whanau antona e whaapito i ailo walofa. E ke kango a fisi ke mi mga sasia e ke reka ua ko inga. A whaare kongu e ke reka ua lo makua. A ave i au kupe re koe kongi mai ke reka ke inga e kaukala. Ai sau lo le si tamai titi o si awa i a whana. Oi, e pila o ngai ave uma i ere ngasu. E kere me ave i ere ngasu, ave i e maraka ngā mea a wako i e makanga la pisi a wako uma i. La so la ngona. Be a wha apea o oi, o lo walo lea. Le fai i eila usau ninga le. Kanga usu ia i o lua, matulanga. Saula ta mai titi le nae ave matama petina. Ai wakuna oi ave makamakiki. Fa matole a so la ngona. Mua e whaali. Lua ita. Tolu e le toi fia no fol tau ai. Fa e le koi fia usika. Ua mali e sasalo na tino. La u manti e ngasu. Ai le to yeso na lo fa ya te ole matu. Yo. E re ole mera nga ngai. E riu fa ali i mai elo an tali polo wa fine ya te oi. O ngole ngai ki kango si ides. Ai fa kolo le sira. Ya le fa mele, vionga le. E tutusa u ba na lo fa ya te oi. Malitanga tanga sala. E lama tasia tanto uma i lona lo fale arenga ko le lo. Yo. O me lo ga e le li. Ai ka kire lo foi lo tuau. Yo. E na o sina tu wala ka ke fa so ai foi ki vai ngolao. Awa ona wa e anga e to piki mai le fa na. Fai. Ona we vai o tua matana sui mai ya mionga atomiti. I le mafuanga. Wa ai pele o mafua mai tono lo na potu. Wa ai pele o mafua mai lunga o lan telefoni. Wa ai pele o mafua mai. I to tonu la vo lo ai. Wa muri anga lu fa forka me kiki. Ai mo ai tonu I lo na ai. E le fu se o tanto. E sa o ako ko la le la e ko fuanga ko mai ngoa ko fu fu ka ko. Ia mele me era. E le ai am se si wa fa yaku. A mea oi wa mama, oi wa ama. No. Ai au ngā me tupu. E au ngā tele me tupu. E au oi tanto.
Po fere me tanto te fia ia. O le me mawai le fia ma le oli. Ia po le me mawai le va o nifo. Ia ma le e mo ko i le mo nifo le lang mo lang mo. Ai o le au ngor fa mo. A fai wa vele interneti. Ma fa fi ta huli tono lo ainga kapi. Se ave ke loka ko na ko pa. Loka ko na pusa. Ia pe ke anu fe ave se i vanga nga. O ye se mea nga e fai. E ma le si mea. Ka pe le TV le po. Ai vifu ka me ki fa fo fai le mea o nga lunga lo lo wa. Yo. A vifu I fafo. A wa o le mea nga ring sa sao fa afi ka mai. O le fa mai o le fi o mea o nga. Ma lo le iro aku. O le fa yang ka no. Na kar ngol le ya nga wo. O le pu ya nga ka. O le singa mea. O pu nga ka me ngi o ka mai. Yo e. O pu e koe mā kai re ka kaunga rako ka pu e inga. O e si da fia o ele te māma tina li nā mea. Ai mise la vai whanau I o ka isfuru lima, isfuru ongo, isfuru fiku. Yo, e o al su whamara, isfuru ko. O e si da fia ngā kai rungo ke le fongi e kamaki. O tau iei sau si la fia le nā mea. Ia pe ngā ngā o, ngā whapia me hea si o wakari. Chau wa fi, kwa le leila. Ai ma kwa e leiro ale mea ngā e kupua. Ia, e rea se, fo fa finta haudini. Ma fuka I eri. Ko waku iei o kako ki ngā mo kako whainga ka. Ia no so ni meile ia ta e ise le hanga ole. Ko ua korongi. Whaile mea ai. Whai ia whai sinkoma. Ka no le ongo pe ka le fiku. Ia wanauro ia. O mai, ne mea reku fika rongoa koa. Ia, wha soa. Wha soa. Nofo I lalo matala tala noa. E si me si dia ko ngai lo nga mea. O inafo. Wa I tu an tu le no le fana. Se ia wa I me le fa ko ulu yo na ko mafufo. Le lo pe ki wa fa mai. Se o le ko le fia ya. Ka ko le o maku. Na I ke I ro la fa so. O le au ko inga na fa. O le no o au ska ka le mafu ngi me. Io e ver kana risko inga. Ei. E vai ku kamaki. Nga ma nga va kwar ko inga. Ko I se ve ko rengi. Alun mala. Ko I se ve ko rengi alun mala. Ei. Le ai ka loko le. Ia fo I meu vela saka. Fo I meu ama. O le chef. Fo I men koi. Tuli. Le ma saka nga fai. Fa ko ro I kamaki. O bat na pingi no moko. Afe ki kamaki. Ia le fu mako fio mako na lua ko roma ko mako ia ka ko na ia le ai pola ka pira ro fra ngi mai mo ka ko. At ASB Polyfest, experience passion, power, connection, legacy and culture like you've never seen. ASB Polyfest, April 2nd to 5th, celebrating 50 years. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whailawa ta sa ilisa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o awhaile nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Crazy Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lao rolo a fitu whaiva no walu, pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
te tu mai pea a tau mamao e mano lia ana le se noa oe o te le railoa oe lo umalosi lo umalua papa le fetuta I alla I lo uolanga lo ufatu enuti pe atate te a ana le se noa oe o se le lailoa o se leiloa ina le matui tui tinga tinga le lofa na te sai lua ina o se leiloa ina le alofa e anangata ana le se noa oe o se le lailoa Toe fa mai le rai Ua na o a upu O te to manga ia A o a ao Pai mai a sei balua A ta te te a Ua o lailoa Leali ia ve e se ni Te leiloa Puniana va ana le se no o ina utulu mala pe le John Tana o le July tolu fa manu le tali o le dia wa lu le tolu mai e wanga e manu ke nei o te lo foi e lango sia mai la tanto nei au kilani pe ve mali lo sai lungo le tele la ngai antu piki mai le fana wa onga mala fa wa wina po le bana vai fo o nga luenga le dia o le la sunga fua Pose basi que mai piti pasi la sapasui Oni tamato balipi Apa la va tonu Tonu lau pinangalo tapa ai poipo Avane ile malo Ele anga ole tatua Ete
In this update, the Trade Minister can't say how long trade negotiations kicking off soon with India will take. Prime Minister Chris Luxon announced free trade negotiations will be relaunched when he touched down in India this morning. Todd McClay says getting to this point has meant 8 meetings with his counterpart. He says this is his 5th visit to India. Because we're starting from a new place rather than picking up the negotiation from 9 years ago, there will be many of them. The first one will be next month. New Zealand has not been formally invited to join an alliance supporting Ukraine. The Prime Minister joined political leaders at a virtual meeting hosted by British Prime Minister Keir Starmer, but he wasn't officially asked to be in the coalition of the willing. Chris Luxon says such matters would have to go before Cabinet, but the chat brought like-minded countries together and helped answer questions. What are the different strands of diplomatic effort that's going on across the world and through Europe to make sure we can secure a 30-day ceasefire as a starting point? Emotional scenes in the High Court at Dunedin as a teen was found guilty of manslaughter for a fatal stabbing at the city's bus hub. 16-year-old Enaretana McLaren died of a single stab wound last May. A 14-year-old with permanent name suppression was on trial for his murder. After deliberating for more than 2 days, the jury returned its unanimous verdict for the lesser charge. Herald reporter Ben Tomsett was in court and describes how the defendant reacted. His eyes were quite red and close to teary. He gave quite a reticent smile to the members of the jury as they left. The teen will be sentenced in July. Wellington's Regional Council says a 1080 drop over water reservoir areas doesn't pose a public risk. Locals express concern with the impact on the Wainui-o-Mata Orongorongo water collection area and the regional park. But the council says the poison is biodegradable and native birds need to be protected from possums. That's news. In sport, frustration from the Black Foils after letting an early lead slip in the final of SailGP's latest event in Los Angeles. New Zealand briefly came off the foils after rounding the first mark in front, allowing Canada to take the lead and eventually win. Black Foils strategist Liv Mackay says there are lessons to be learned. We'll definitely look back on it and kick ourselves a couple of times for a few opportunities missed, but all in all, I mean, it's a challenging race. The top 3 teams are super good. New Zealand third after 4 regattas. An extra day and a playoff will be needed to decide the winner at Golf's Players' Championship in Florida. It's between Rory McIlroy and JJ Spaun. And that is sport. Fatalo fato lau tala ne le tau mole so mele aso atai au. Wingo le tau mole so e ma tele ina awa e iai nei tima to ulu mai e ona mafa mai timu nga mo sina taimi i le awa uli. E angi mai savili mai matu mo le ne yaso. Le vela fama wina luaso lima tikeri ma le malu luas fufitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafia nane i le to luas fu lua minute i le tu lai valu. Mo le aso atai au e awa o e nisio taimi e iai taimi o le tai au ma le awa uli o le ava ai timu nga mai e ono mafa mai e ani mai savili mai matu fa solo ina malosi mai le tu saute sifo i le auli vevela fa mawina mo le aso atai au luas fulima tikeri ma le manu luas fulima tikeri o le asa ile la ile tai au atai au ile luas futasi minute te ai le tu la fitu ma le angoto ifo ile to luas futolo minute i le tu la valu lau tala na le tau mo le so mo le aso atai au 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
tele ona fale sa ua whaafua tonu mai maua sasa e isi sifa me toti sila mosa le katoliko ole to feel le tene Samoa ya mala mala male ta ina ole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua o tupula ngatala vo ine ya so se mana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te fi filo malu ole to feel le tene Samoa ya mala mala male ta ina ole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua o tupula ngatala vo ine ya so kasi mana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu Ari fianga mai a wino le rivango la ole le tu ai o onga ale fana uda wiva mi tu te nei le tu line tolu fa balo an tu man tua ele kan te le fana wa onga le tu wa onga le ria o le mai le on to mai te le su le timu su yo fua onga fa mangolo ulu na tu no fa le fa so como fa so me ai ta tu por que la me sil matali stem le to mama O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vaenga o sosngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo sauva noe whaatino ai nei au nanga, o fisa foma I maangele, I taftafane o le McDonald, a manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Tasilima iwa tolu amo Radio Samoa. Lawa se mali an tu le dan to wanti ya fulu tasi mala miru tu te ni le tu line tonu le ya woli fa tim la songa fu ala so fu fito le ma sino mati lua fe lua lima ba just mele sunga ya Victor le tu mala ndanga le Tire World and Auto Limited yona la lai lua o Tara talova Victor ma no nga lu ye patalo ko male nga palalo e so fa ko mo ma ro ga sa I ma ro ko tsa tunu la sunga ya malo fole ko ko se malo ta so atulu ana ma ta mai to mo ta malawa malo la mon sai malo ta wa ta ia to pa tim man to nei manu ka Victor wa mai tau ia to yo ta ya ngai ku so ma ka ko wa le pala si ga tim pa I ma ko to ta nei ya ma ko e ti ma wala ya le e ku sa le mo ye e ka la kala ma ko yo ku ya ku sa ka wa le ki ele va perdere lá e ngai
ia ka ku mon kau nga o ma ku nge o tau i le sembau sema Lele, o whenga kopi me la, o kara renga kopi me a ngi ia urita. Ea. Toki lai ko hatu. Ei, o le le ia lau maka TikTok na mere wo ye. Ea le ia le, o mangkua le Victor, e mai kau e foi e fa lele. Ia. E ngangi ke wa fa pe o le fai pe lo ko ringa ro fa longa ko le makwa o le full capacity ya me le ma lo va tempo fa so le ya o lia Victor o mai ni fa mrianga mo tanto tu me sini pa u fa to o lo fa nga solo le venga solo en tolo le ma sina o mati va mo ya fa sai lo se mon ma to no amata se ta to pampe sini mantua ya yo no senere to se nei pa tu sa ia ma to o le tato pe sini le vatasi le dua sala di mavalu va portisto le sala i va solo sendi ya scano apple car test ya polo ya point ya va pe fu e so caro e po le fa sili po tono tato a foro lo fa na flotta pe to ta vale ngasa pelo con che si dal LPG i va pel colama e penso vi fio na le dua so fitu sala e tongi a le ngalo ya so con che si va pe no ele la con che si e penga su ya so fa si forma ya macho ya na fasu sala o le ngalo sprafa ma se po numero 14 puso umon sa unia tanga va ato itono tato sei man malo ko si va ta sila sala i va yaso te tasi so ko man malo o sei da Steven de odo ko man ina tato va ta mon leva yaso o le tato pa ni sindia o man to tato susi tasi di matolo ista makigo ya de o afisia ila va sala south si tengo wala o ni ngalo ku service ya ko la transmission service ya ngata poleta so difi va pe so po widi ta so difi no inisi to le nisi mo lunga pa pi ko ta to de poli leaf o le snoko pu pa sa te fa to amen ya mo polo basta ya mato so sa I mato pamu ngata pole pa pi le players con vivo fax u feio pa le ko to no fa por sa pa te ni no pa le to ne te ni no ure facite por igual o le te porta to wo ya wo sa la ya pu ba no a te vile me ta to pa dicimia ukla no relaciones te abando ahí ole tato tabar pasau aro mo tabar po tabar tuai ya tabar mana ai ngato tele tabar po mo tulanga sudi kas mato poleta to hai pas tato pick up pulo mo tato po ranger relax mali ni sana only fa manaya pa makas was fulu man papi snoko man papi ngato poleta to pampa pa te to so ta vali ya po sa wili ya lo mo tu ya try ile tato pata vali apa pe foi nei so tabre tuai ke mo ai trade in o de sime ave ya ke mo trade in ya va tu so tabre po pe ma to pena fulanga moro que aspect el ma to pata vali to ke pata una tabre po que estaba po ile ma to la pata vali nei istamaki e me telefoni ole o iba lu fitu fa to lua do o iba lu fitu fa to lua do o ne mena tato pa nisini o tato pa ile ta fusi tasi fitu suru pese o tara a fatia ngai kau su e sau pau fou o sau pau sekianane a ue sura waka bilo i whai makpanga o katpa a fatia lo maua I amato whai nga oka a I le mato a fatpau o mo hoi tato sekina kuiu a fatia ngai kau su e sau sekina to sta vale lava ro mai mato sekina temi nei a mata mai se su lima se pa ile dua skruma dua su dua ngai dunga mo waka la po ia po tato fo wili pa mo po tato pau to tasi el makta sa ngai tong dimba pa ke sui pa staro sa vale urila we alignment pa tino I amato ya po ofo tato pa dislia o pa nga solo peles peso mo tato seki merka sa dos fulas bruna da tele pa pe ngai so po wait relax po le pisi ya po le mesta piti 50 o le ta vale na yo fi tato wimbo sule ele to tele tato wimbo toi ole vime la ko blanga stika sa mo I ai lo pa uno me tal temen me tato we uma la volo mo I tato pa ya ta vale nei da solo so venza lo se suli ma to sanga le to o forward drive se la sulu pe meno da aso uma na lifi uma ponto e pa o se que me fio duas sulu ma ile tato ta vale na mo nei da aso finance now yes finance ata po le kiu card pa o temen I ta pola la edua ngata pola malita to prisinia ole si pe ata pe le pai ngata pole ni sport apa te ke mo pa ngare ni sport e te na pa nga su le pa ot le ta vale e se foi me pari kon
lau ta'avale i le matou a whapau angata fo le anu matou wharesinia. Pera ma te foni o le o iwa rupitasi tolu o iwa rupitasi tolu o me mea nā o le tatou whapau ia te viri mai ai ia foksa o wanua so alaime ia ke kausu e kore sai sa le pa'u lau ta'avale ia i le tatou whapau whakateira se umanu mo le matou noa ia so i mari o te wara whirima ngā ko tō sunga nei tula le uri ia o te nei so i kua mei na wia. So i vui ala sunga ya Victor wa vela vui ma funga tau mo moli na le tau tumala udanga ale Tire World and Auto Limited e pe ne fa funga ji le us fulu vanu me tu te ne le July tolu tomaiti fa mo huspa tono tan tu ta vale tonu ya inga sui o fua onga fa mangolo ulu mo sui o fu na usupa awe ke via malo ke wa mai o le wa sui mai a wingo le tau le dei fo ya wo le la sunga fu tau tu ala radio Samoa tasi lipa i tolu amo. Radio Samoa, kasilima i vakolu amo. They can come take it all away, break your heart by the lights of day, drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks, see the time not to know the clocks. There's a light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wander and follow la vida son on the night when it takes me just where I want. That's all I want. La vida son. Miss the beat if you close your eyes. Every night was a new disguise, and I live when a new surprise surrender.
Vivianga sui fefilo i le rivainga o le woli da ua lua miru tau te ne la fo le tolu tau whaatalo whaantu ai i la mai mo malau whaafonganga fo i le tau tua wha wole ringi le Radio Samoa tasi lima i tolu a mo whaatalo whaantu ai e le whana wa onga i la kantui leo mantua a witawari malenanga i antu e piki mai le whana wa onga i le tuwa i wa onga le reia songa fua o sui o fua onga e we su le timu ya le rei sound by Mol Tanto por kalame of Silbatani ile de yawo tolu minuto te nela for le tolu pe to lus for 5 minuto tano le July 5 pe o basi ya woli o aso fua ya so for really tasi ya o le te mile ma tu te ma futa i mana yalo ma fana ile tu wa yo onga fa dalvan to i ma tu ma fana le wa anga ye tu fo ya inga ile tu wa yo onga fa man walu winga le tau tolu mai fo ia na i wanga laiti ya antono na su i fo ile fana i hoi tu na ne ya ofua onga le whana, wha mamango le lei a wāntai au. Ia tonu le whale sui au wha onga, wha mamango le lo ulu le lena e wawena tāle, ia pe tawhi fo i le isu. Ona o le le mango le ulu ai mese o tātou tino. Sui le lei au ofu, mantua i solo ia mango lo ulu, wha mango le lei, whaisau mea ai. Ia, le utalantu leina mo le tātou polo kalame. Ile nei fo i vai yaso. O a woia lena manu malo i whailonga i ale Uncle's Prince. O MJ i ama Jovet. So te yatu i ale o nanga le Uncle's Prince. Lea o tula i mai i langalong ina le tātou pulukalame i lea vai yaso ma lea fo i vai yaso. Fo i sira koma lea o nanga lea le whalikeke o le Venus Delights. Se i iai se teimi o lanta mai. Ia o lewa tula i mai le Uncle's Prince. E maua i le o le mitiafo le Uncle, Auntie ma le uso. Langlawina le tātou polokalami o lona winga le tue whia le solulua tātou se o leo le a whaia uma i le aso for rei. Ioi. Ia, le link o nau talantu leina mou tolu whanau le rivanga o le awoli tolu fitu tasi lima i tolu whainga o fia le fisili. O ai le au. O lea e tūlanga mua i le teimi nei i le mai ai o tā longa e afo. Mai aso e lima a o whanga solo ai. Ia le tāmul sanga o le Super Rugby Pacific. O aile au lakapi, o loo tūlanga mua i le teimi le au umai a New Zealand ma Australia. O aile au le tūlanga mua i lunga o le table, i le mai ai o vai aso e lima. Ioi. Alo so mele tali o ne evalau mai lea tūlanga o tono le tātou sei. Ea e whaihala sei le Australia aso nei. Pai pai mahali e lau sā, lau sunga le drive-by le rei au li le tū ai o a onga. Ea le wha wawina o tūtu ma whaiva lo filima. Ea ma le mana vai fo o maru e. Shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling on my golden skyline.
Super Mario now le sunga ya Mr. Cowboy Ball le sunga ya Sam Chukuni le rivango lasso malbese una baloma blanca. I'm just a bird in the sky. A week of your life. Tolu fitu tasi libre tolu no bera tala tu tolu fa na le ya. Oli lo fa tasi mai. Ya le tanto wole ya Natasha. Telephone Natasha. Hi. How are you today? Good. And what did you get up to at school today? Science. Science. Which year are you in? Year 10. Year 10. Oh, one more year and then NCA next year. Oh. Yeah. How are you finding college life? Fun. Hard. Why is it hard, Natasha? Because the schoolwork that they give us was different from year 9. There's a lot of schoolwork, huh? Yeah. So how are you balancing everything out? I get home and do my work. Yep. And then? And so by the next day it's already done and I give it to my teacher. That's right, huh? And then you got time for your family. Do you play any sports? Yeah. What sports do you play? Ripper tag. Were you at the tournament just last weekend? Oh no. Oh. I play for a different team. Oh. Because there were a lot of people in Takanini on the weekend, huh? Yeah. Okay. Well, that's very good to know and so good to hear that you've got everything sussed out for your schoolwork because being in college is not that long. We think year 9 to year 13 is long. Nah, it's not that long. By the time we know it, time is up and time waits for no one. All right, we've got, who do we have on the other line? We've got Venasio. Talofa Venasio? Talafalava. Oh, I'm wait. On River Tag. Yeah, see if you show kanga. Wamawala umealof. Yo. Yeah. No, final. Mana ye. Mangaya. Yeah. Lele. Yeah. Saya lula na ngol niya sa pilihan. Yo. Wato mi sa pila ngali Venasio. Ole maths. Maths. Yeah. Pawang. Malay science. Yeah. Malay PE. PE, yeah. And food and fashion. And food? And fashion. Ah. Wala na may faile food and fashion. Ole fayo me aima sui. Oh, wala. Ia nga na mo oele mena. Yo. Wani kuka wa mfinga faile fale taluna e alu vasenga. Kaleve lengi male hamlishime. Male supo moa supo. Oh, so. Wa fuala au vuye abitono la supo. Kapisi markamako. A wa me ye fa manongi. Le pepa malanyang. And masim. Yo. Man masim. If I say broth. Ja, olale broth ngang van. Ja? Pe fai ngai o ese broth il fai ole supo. O idea. Ole broth pe yo se alu vo le avi tot. Na mo mo tomating pusa ye mo yo supermarket. Anyways, yeah. Ala sa kukanga, olala kukanga kofo ir ko an. Orkaleve ering. Van mij daar kan zoeken. Mijn mang. Oh, ele pakul kaleve. Lele malo, lele tele venasio, Jalova. Jalova de. Mika. Pure de auli. Wa melo sungari ngi ya sunga fua. Mong wia fa kaida ngale ka kori faula. Ola le men kupula wa uri weekend ri mika. Saya ina do. Yeah. Ele Olha meu warang fe ingaro. E ele lava le ko le ngi mali sa mali pasinga polo. Yeah. Longo winga koya, ko rengi fali. Ko rengi fara lei fa ya kana mangai fa lusi la ko mali kiki polo ma pasi polo. Yeah. Awor mau polo e pasi polo. Ah. Ya nga pasi polo le mela ya maka le paula lo polo le lunga na malai. Yeah, le mano. Fa tek
Sai me runga leina li Mika. Le rei, oi le au laka pi i le Super Rugby Pacific. O le numero tasi i le temine le tele o lanto ai. Oi le au laka pi. Pito sili na tele a lanto points po lanto ai. I lungo le table. Talo na amatalia mai i le Super Rugby i le nei fo i tausanga. Natasha? Natasha? Yeah. So who's at the top of the table? The Chiefs. The Chiefs. Oh my goodness. And who did the Chiefs play last weekend? Blues. The Blues. And who's your team? Blues. What happened to the Blues? We lost. You guys lost, obviously. And so what's going to happen this week? We're gonna win. You're going to win against the Crusaders. Yeah. Yeah. Of course. All right then. Any homework for tonight? Yeah. Olala homework nga lava. My social studies. Social studies. Yeah. What are you working on? New Zealand land wars. Land wars between the Maoris and Modi versus Modi. oh, and who was behind all of that? That's what I'm figuring out. Aha. Yeah. Well, make sure you let us know when you do, eh? Yeah. Thank you very much for calling, and all the best with the Crusaders this weekend. Yeah. But tayo wala Mike Manuel de if you saw le mana ya venasio. Mana. O ai le numero tasi Jimmy nei talonga lakapi Super Rugby. The Chiefs. Oi fora au di venasio. The Chiefs. The Blue. Oi. Oh, ora men ko pura Blues the weekend. Le angale ref. Ya. Ami kere sa weka awa ko pero ko inga au le Blues. Malo si le Blue. Malo si le Blues. Oh. Ora la sa fica i le Blues mal Crusaders vaso. Malo Blue. Malo Blue. Ia, lele. Ia kano sia ia mo i lau kala. Ah. O leu te vai e tui. Eden Park. Ia, e kere anu ke maka. Yeah. Ja, lele. Si di nga fai mea onga. Ah. Ja, e iska homework e fai ngile fiafi. O lana homework nga lafi. Ole maths. Maths, ia. Manamris. Kasi a pe lua. English. Mara English, ia, lele. Fai lo le mea onga, ia pe fai momo. We, wa fai so mea. Le. O creo o pali. Uyo nge ki runga rawa. Ja, fia kron McDonald, vero ko inga fia kron McDonald. Ah. Fia ai karevi. Kama sa o nga inga ida. Alexa Bolfari. Nga ile Alexa. Alexa, ia kama ora va. Umaloa mo e nga loi homework ka. Ari venasio. Ja, no van tu va te tu lo tama maar wil nee fia fiwelo. Ja, so i foi amica, o ile numero tasi. Ile temi. O ile kuranga ru. Ah? O ile kuranga rua. Ole o nga ole Crusaders. E fia au la capire che au edim. Que le do. I used to support the Chiefs. Que mira sola kiki. Ia, a le la wa oso. O que mi lei o le mono pasi kama le Blue. Oh, ia, lo inga na lua au. A fia inga le sia lui le sia. Ia, le. Mika, wala me ngala le. Le fai no mere fai le au nga sa. Ora nga me. O le me kuskusi mana whaka kuspa iyo. Fai tau tuspa, o lan kusinga ki whaiko. O le whaka o le Ioangi. Ke le lo le fai. O le evangelia Ioane po le tusia Ioane tasi rua tō. Ke le do o le Ioangi muri ya. Oh, ia, le re. O le la se mea ngai sa ue kongo le kusia io. Ke le do le fai le fau male. Awa o langa memory verse. Oi, ia, le re, ia. Manuia le vevi mika lo vantu to ina malo matua, oelo. Ia, wala le. Ia, toi filo i fo. Ia nga, oi. Fa Maria Antuli Blues, ia, e matua al matai. O le au le tūranga mō le timi nei. O le Chiefs,
Ai tamaiti o le tātou pulkalamena i le vaenga o le Hawauli. Tātou toi whilo ai fo i le aso an tai au. Teimi masani i le tautua le dei le radio Samoa tasi lima i vitolo a mo o le walang o langoina. Ia le dei vai aso an toa ele fale ufuna o le Uncle Spring te mo i emi te afu ma ofu ma fanfana o le Uncle Auntie Maleuso. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Neil Vanderbilt was spoiled, but he could afford to be. Starting at age 16, he had worked his way to the top and built one of the largest transportation empires in history. As one of the richest men in the world, Vanderbilt could afford to eat at an expensive restaurant called the Moon Lake Lodge, where many rich and powerful people ate. Well, back then, a new food from France that was popular among wealthy people was called French fries. One night, Vanderbilt ordered some at the Moon Lake Lodge, but the cook, George Crumb, had not yet learned how to make French fries, so he cut them too thick. Vanderbilt complained, and the waiter returned the fries to George and told him that Vanderbilt demanded he cut the potatoes much thinner. So to keep his rich customer happy, George made some more. But soon they were returned again, with the same complaint that they were still too thick. Well, by now, George the cook was angry. So he decided he would really give it to his spoiled, demanding customer. He grabbed his sharpest knife and sliced the potatoes so thin they were like paper. Next, he dipped the super thin slices into boiling fat and poured heaps of salt on them. Then George himself personally brought Vanderbilt these crisp, overcooked, oversalted potato pieces. But to his surprise, Vanderbilt liked them. In fact, George's overcooked revenge on Vanderbilt later became a popular snack sold around the world, the potato chip. So even if you get off to a bad start, don't worry. It's how you finish that counts. A successful man says, try fast, fail fast, learn fast. The great car builder Henry Ford put it this way: mistakes are simply the opportunity to start again, knowing more. Jesus can turn your frustrations and failures into success, but you must first let him take charge of your life and start living his way. Just like you can't expect a doctor to help you if you don't do what he says and take the right medicine as he's directed. So when you start doing things Jesus Christ's way, that's when he can start working everything in your life for your good, including your mistakes. Just think a minute.
So for mali na le Peace Chapel le rivang le fiafi ma le pese fa va lo lo fa in to lo antwai e al polo kala medale fa na le rifo ya sunga fua lang de malo si le fre of le ankle sprint team fa yo lo lomie ya so sto inga tala va mai ngoi lungo lo mi tiafu po le ofu ma fa fana e ma fa yo na silsila i lungo le Facebook UNKOZ PRINTZ na ye mi tiafu le ankle anti ya maleu so dominti tanto polo kala medale fa tema tua wa yo me o ngai fai alofa te lan tu mo to filo ai tai hao i le taimi masani. Na alofa Samoa, wa ule ne yo kasu ti alu, a wale suwi ale ngila wa ule kio. A eva mai i le se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ja, ole te milunga le wanti le Radio Samoa, le wa toe 5 minuti ona tale o le tu live. Ja, wo tau lunga toi na mala tau tumo isa mo i le ria sunga fua le asa ngana o le tau tamali i le tātou mafutanga po tua le tau tai e le taimi asasi ai ia lana vaai tau kuleo le lofo le tua te antu lo tau soi fua ma lo ni yola i le asa fua te hao tātou toi fitapa i fo i lunga o pēr mga ngalo le ea o le fionga ia le antou sa vea ia po le fionga ia pesta o le usa o mai il porkalame leo le ganga i fo faivao Samoa e awira tule na tua fa wa si really July fitule fia na nei ya tanto filo i le so antao le lo famanga leo le tua but we le fia fi but tua fuala au alofa tu ya to fala ya bye bye